abakade kumasi dwom ene dwumadie enya asam ketwa kra ena asam chechecha yede ebrewo no ano oden papa na bronya bosom ye toso edu eba kono ne da etoso aduenu enene na no so obapawo sima edu miensa ewo sompa 93.1 sompa tv yedi atwago enso ewo so okoduma samo hwe afidie emma tomo bedie kopa bibidie asempenipa yani a chenchen kuchenku a yedi atumpan ekire ye kasa ase enanya asam ketwa wodwumadie we so kra dwumadie obeto omra samonka sa ena the nation sanka of Alumba obeteneka ewo dwumadie we so ma oheneyire ma me yabua akua asuama bronya woya abrewatia obeteneka ewo dwumadie we so kokosachi producers no omo ebo adwuma nya asam ketwa kra sa na kwantabisa Isaac yenya kwanta so twemani na so wa ena yebegira na ya twen omani na wukọ master control room so a Savo Kantanka Sempremu Bema wone Azuka omwadawroma ene yedi atwaguo ewo Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana and also yenko Facebook no so na yenko yen subscribe yen share amanfo hwebi na wontie bi emfa emfiri ho sa na YouTube no so Sompa TV subscribe share amanfo hwebi emfa emfiri ho Twitter no enso Sompa TV Sompa FM na wokọ Sompa TV dem ho so a ekoba jase Sempremu Bema wone David ka kire wobi omadawroma ena yedi atwaguo ewo Sompa TV we so enya asam keto akora na enesafo Kantanka na de bia yira na sadi abranti nezi ahwehwe fom no mia me wura ho ama na anwumire papa ye wa ko hwene ne last yo ne musu odu na wo fru stairs isane se wa de yira fru botomu a wa onim se sika enhio botom na so se de obesi atoto botom ayi sa wo botom ade na ba abonten no o ka hyem kura besa atom ebi ana akohye ba bi foforo ye safo sanuwate wadi aben anwumire yazam kitu Kofro bofo pa ba ma su ketu am yi pabre na ase aboji fosuo nti fosuo mi na mte adwam na mde asempanipa ekobose asase so who say man no day my day papa na yakun akoyanimu a meni funtum pa katachie serbia bonchina na atwetwe kodi ewu atwam yansan yakosa me na mte adwam na mde asempanipa ekobose asase so swodro driver ene touchline ko a ena yene nam kachiro obi no obi so kachiro obi se Sompa sempanipa no de asanteman giatum de Ghana man agiatum ye wonya sabia ko beye bio nanso so eno akoya asemfoforo eno nti no twebe wo fidie no ye woni pa ede mamo ena anwumire enya asem keto akora omra samo bibia boko de Fuso be manyakopa daroma bibia boko enya boko kora ko kache hwan eno nti se jana yawe ene eze bona mane Ghana de se de wi asisi kono Fuso enye betesa babia enye betesa Fuso na ene madam fu bi de asem atum na o se wi asisi dwumadi bi ho na udia dwuma kese na sebe sa yan kwasi asem na busan se de asem no peso tre o chese mpratwen se o hwimpa mpratwen eden de sa yan kwasi asem adintia unse baby wa obeko se okosi obai pay ha na mete bi kwa na ni transportation e bi kwa na unse dropping emfa obefa dropping ya guba so ye adwuma uni sika okobobesia uni hu sika so obai so bit masa aka chew me se wo ba to bi breme se medical campaign se wo no obai bi akasa na ka kasa na ebekwa wiye na eya eso kate ne ntem obese wade nti so hwe mpratwen pa ofusu amena bi a obetutom chese enoma ukọ abanoma se wo phone o se wade chese ujo ba kwai wesi kura mfa ho so ade wo de waka aboma sembisu abosa se wo kwa unshuru nemu waje oba no kwan wi no mirika bi a obesom no oni asem no tempratwen pa de fuso me kai ba bi asama na mo wi ase no na ekwan yese munemu ni kura wo kwan no so ama sa kwan no kura na munemu ni obi akwo na wupen na nam se sa oba na manya no fufu because na mascot na che it is sa kwan no so na oba na te
do foshu ye kwa na mensem ne ade ade obey cheche mini ni gina ho na kwa kuna onye na nko emre kwa ade esem so kwa wo de na se kwa de se medru na o mensem aba obey se minya ni nso na ni fie ni meso da bi manfa ko si kwa na no na mi hu se me de wadu fie na nim se mu na mi ni so de bi se me gro no o foshu na mi ni gina me ye sa ade ni nyina so no unim na me sa tenke se aka me nko a o obi nko obi ma ofoshu na ge wura fie no ye mse oto gate nkokoro account ko ofoshu ho apena me roro me pabwa mrika ofoshu mrika na me kodu na me hu fifire nti ofoshu ampa de madam fo ne kana kwa bi so no ye nyina tete de ma nya bi ato ye pen so ho ofoshu hwe aduachi waka wanse o da bi asema me ke me ne kra ba ko pe se safo anase mema wo fie ha aduachi waka wanse nti ofoshu hwe akurase mpratwa na kroketo mo mpratwen dinche kurum because utimi tira kuro bi no ayentete so kuro bi wo ha to awu kuro so ebi asa kuro no kura na first ya bodanse kuro fo etimi ba enante fo ba yeah go vosu so etimi ba dance wo e ba sa topic the experience you experience de nga na o se me gibi fro bi a ho so wo onyo goto wa edi hwenye easy na me de na aba amanfo afagem so no vosu e ba ne sa o ko sa mpratwe na wunsu emu nkrama ye bepo because e kromo fo nkama o munim on koto foforo aba nsum enti mpratwe pa do fosu e ye bre na san kwasasem okay san kwasasem de ne shi sanke bi aboko de onua de du ba bi e ba ne se dia how the experience dey kura no na ye o person just honde ne ho de ho o se ni o fie ni atuche no experience was so ye be kan yawa na yen kan yaw kata joba was yen kan yawa za de be kan yaw ye o ho bo mi na dan to ba ya radia de o de nko a chekete mada boje moja ADF isane nti yebeka se wa ya dia ne sa na ya sere ne so nko so moya mane ma nkoto te mfama ye me no kasa sisi eja se wojo so oton pabo wo tie du bedi aye be hia lo de ya dan de be hia no bradi ja go po hia na wonya ne kase na face so won say hia mo de mo life da America life ni mu na on say hia ni pa bia wo tie adwumadi na ne ma enkonko to te mfama yawo mami nyale jatingu producer ma signal producer producer ma signal kwa ese utie no na dwumadi no control wo ko mu hankra no to tumzi soro ono ana direct show no bia no okay no yele sase mbemia me ko ma mi tia bibia boko de ofoso be ba kropo na environment me hoye na nso e kama pa edanya me ase e gidi se base ya na etie fo nso hoye nti no wo mon kan ye ho na dwumade ntimi fa nkodo ne pompon so na bibia nso entoye na nso afutusem na adehye ene guso a wo hwe kwan na ofoso be ma so mpa che de mame mo abaso on sa de bi wo ho nyankopon ne ma dɔɔso nti sɛ wo bɔ mpa ye na sɛ wantie mo kɛse sɛ ɔso ahenie ne yafa na ni breso on sa afi kwawia na aye de no emiamia dodo na amanfo ni da so de bɛkɔ but wo ye sɛ wo kagye agumo no nso ye hu sɛ sanya ba na nkɔfo ebent no mo mfo mo de ma ye no so mo nye ne ntem na wo mo enfamra na bibia nso ntimi nkɔyɛ fo ene akua na amanfo afosoro ha o ma ya de pa anumere kura na amanfo de biba ene sɛ anumere be 435 no mo ho no ma be sɛ 5 no mu nyina asa so a wo mo yenti no for so be ma yemfa mo ba money number no entu dwa yesi emo anwa makre anase de ne yeka ne tinapa ne bi sade anase sardine de ye di bia ye bia di si wo free sardine ya kan sardine anya sardine no de emro keka za no enti sardine enti wo bi ampacho na de aba anase won tomantade school bags ahodo books ahodo betimi aboa nkwada de sua ho nsem so a na wo de aba na yankopon so ahirawo no for so be ma ne ma no wo kumase ase no ma wo de beba kumase so ame ye benrom hotel no anase so ame shuffling station ya bro san ne bo ho no ena sunya ne so ye wo night market ho a wo do ani kiremu on kranza asompa GCB dan ne mo ena ye wo
obetimi de wo de na fa mobile money number so de wo bia de wo don sem no de ma pacho 0598 559802 0598 559802 and 0241 272990 0241 272990 edi ebeba eyetara one media anase blessed force onyankopon shraw sa won so waje pene se enwumre kura wa sha ase send bi na wo kire nyame ya adoma de owo no so no wo de abana enhira no so etimi adoso e de ama wo no wabusuofo so bema ye da tiefo nyina ase na okay enuti medical ka kire wo se sompa chede nso odu hu jim odu hu shim na se de beka wakoma wo de beba bia bebom pa ya gusuo no wapunu bi emu atotototo no nyina no ade bia wabom pa ya ache wo ho no e wo se nyankopon ebie kwan na wo de man eye tie orofo anu ada ye kan asundue hu asem ene ye toa so asumdue se nipa wa asumdue a da bia no ne honam anase honam etua no ho no utimi se oye kese anase onyini kama orofo asumdue ya ade bia so oba o man Ghana mu a metumi aka kiro se ama Ghana okura na asumdue pa asumdue ama Ghana kura ne se wokwa ma hoduo bi so a anase yemfa Africa ha nyina anya hwasudua Africa ha etokwa sisi aman ni bi so orofo ya na abreho sen kodanke to otua no fo ano wo hwere won kwa yenim de wo beye na wo bo man Ghana asudua wo man kura wa Kristofo ene nkramofo ntem no eya asudua bia eson yie pa esombo se wo ba yeso ame ha a Kristofo ene Muslimifo atu afra odomu o asumduemu o se wo ko alaba soso a Kristofo ene nkramofo atu afra wodi won dwa kama sa na wo de wani enso ekire aso ase so a Kristofo ene Muslimifo atu afra ade be ne ehu ewo krobi so a mimpese mebodin ewo Africa se Mozambique ni hu Kristoni a wo ye ne tamfo kese pa na so de wani kirem wo man Ghana ha ente saa onofo de entina ama mani abre saa no mani abre ne se yenhwe se saa sumdue no a eda Kristofo ani Mozambique ntem wo man Ghana ebedem toten eduru baby amanwafo no mo naginta graku jemna etuhwa mo nya de mo kyerɛkyerɛ no aba no yebeto ama yento so yento ma wo ne yenom yasumdua bua no ena we wo firi ha we wo yesremni we wo yatani we so ya santini no mo keka ne saa mo nya ntakra na mo pese mo de tuku jemna tuhwa no man Ghana ntampa ya fafura ewa asumdue mu no yenkoso anom saa buana no mamon kofa tribalism se bia mama ya manyosem man kofa bufuo bia ma yesremu a adwobrɛo efiri so man Ghana no ye wo odo no saa ewo da hodada enye nne eno tinye mu abato aketua wei ena ebesai wo man Ghana yi orofo enu amehye mo bose me di mfonyini bi begu TV no so na mfonyini di begu TV no so no aman bia ntokwa asi ho no ebia huhu ntokwa da orofo o man kura na asumdue ye kura no se no so kura no a ye peno saa ejekum tiase mponi ye friend wasama no bekwa akodansa ma pom o man ye ho kire ye pa ye ho kura ye hu yasene ewo sikasemu ewo mpuntuom nenti ya kakra wa ya yeman tokwa mese no ne be da ne asa pagya wo man ni nkyekireye eno ti ma me papa oba no tunufo wate bra sister bono na Ghana no dodo no aso edene eno ti se ya mfa brewei
na yamfa antretre ankyerɛkyerɛ ɔmanfoɔ sɛ ɔman no yɛmpɛ ntɔkwa ne yɛpɛ sɛ yɛnom asomdua bua no a wanhwɛ yie ne aboaboa mabunu bia no na ɔmakɔ akɔdi nipa bɔnefo sɛm ɛti so ɔhwɛ Asompa TV no bia ntɔkwa o na asa na ntɔkwa bɛsi ɔman mu bi no sa kwa ya busuasɛm tribalism a na ɛyɛ abatoɔ ne dodoɔ no na ɛyɛ abatoɔ sɛ wohwɛ Asompa TV no bia ntɔkwa o ɛna yama obi ɔda hɔ a yɛtwa ne nan no maame papa akato ene bro na Ghana yekunsie ni akoto aba mede krupo twedi ampon serew si apese enum asundua bua no eno ti ade bia de entokwa beba ade bia de sakasaka beba ade bia de menteme ho ase beba ama akoye se bola suja na afi agi wom no e besere se yintwa so itwa so a asundua o my Ghana ama Ghana wo no yebekɔso ne anom sa abuana no ɛyɛ me modɔfo pa sɛ yɛ aboagye fosuo nintin fosuo the nation sanka ya ento obi afo no yanka nkyere obi anwuma yi sɛ ablabo ankasa yɛbɔ no asomdue ho hia ɛno na medi nkomo bi aka kyerɛ wiase nyina sɛ yɛgya wo bo wiase ne soma ne dɔba korɔ no na ɔbɛgye adasa nkwa na ɔkorɔ no na ne kasa yɛ baako pɛ ɔsɛmede masomdue ne gyamo ɛkyerɛ sɛ o bɔbra na pɛ sɛ ohunu w'anim ɛwɔ abrabɔ kwan so a ne ahohia yɛ asomdue ɔbaa bi ba bɛrima abrabɔ ma wamfa ama na bɛrima no yɛ ɔdefoɔ paa bade nnɛ ɔsɛ no ɔdi yɛtwa abranteɛ bi nan miami nim no wedi ɔbɛn me enye bosire mu ka ɛyɛ asomdue eyere ne nanya efie mentime ho ase obafie bi a mentime ho ase na de ne yere ye na ode abufuo tu ka se mekotena ba bi leta na maba ɔte asi kwan mu a me wurodu mu a obi de ne de asesa no wahwere ne nkwa asomdue ndi ho a ɛmoa nipa asomdue ni ho a ɛde ɔhawba obi yɛtwa ne nan asomdue na eni fie nti ode mirika me ekɔ agya ne hɔ ode wonka ha esi kensin ya ne nan yate baako ene ɔte hɔ otoguzo di asomdue asɛm a yɛka yi de yɛka de yɛkyerɛ ɔdasani bi a wotie yɛ sɛ wankasa wote fie kura sɛ wo maso wo mu dwa wasum ketua bi a ayahwe pressure ɛkɔfa de brɛ wo nti wa de a wo kɔyɛ mfa asomdue mrɛ wo kra no nwa san ntem wa hunu sa wa abrabo ma ɛmoa wotuwe wontimi pressure woso abobosin atwa ho ahia ɛsɛ woni bo nipa ni ma ntimi hunu nia wo yɛ ho bia firi sɛ asomdue ni hɔ ye kanya abato nkwa na ye de ma wo wotuwe ntimi pressure onya yere baako bi a wo mfa woso anyemma miensa abom enti asomdue na ba ba yire afiri waboboa no wa wotum sɛ begigyaw ɛma wonsiw dada mu biem enti na wukura wasomdue no fa nipa kasa ho a wofiri sɛ yɛka wani mu ɛhaw woso wura dwuma wafo obi adamfo ɛna da bi ada yɛse wɔka bi yɛse no wɔ hɔ yɛse mo mfrɛ no asɛm bi aba ne din mfra wasomdue na wo yera no ye betu abewa wonim se yetene bɔkɔ party bi ane ne nya adwene nti wa wo kɔtwe sekan brother camera bo kurom o ugi ne tiri wo jensen a wo ye nde ye beka sɛ yere ho jensen ne ye betu ye nche president na wo ye de ama no ye betu ye nche minister na wo kon de ama no ye betu ye nche MP na wo de kon ama no but buza sɛ wo ye sure se ye de wo nko akɔkyem wo ba beyi nanim am ye hu so ne so ma wo de wan hwɛ aduane ananka wo tifi a wo todie no afeli ya betete ne de abrew enam so wotete ne die won time ono de bebrew na bi so asa atam ye ho ne kom de o enu ntu kura asomdue ne nanu kura bo ho ban menso bom fama ne ntimi nkunko anim si ye ka we dia kire wa nya kiri ne ye kiri wo sabeta fracha nya ne awo koye ene ye support ne nso se wasomdue kura wo bayira nti no se wakɔ afia se pen akotwa 2 years aba ehun se Ghana ban hihye ye mu no every day ye marki odeduani bi a wodam 18 cities we can 18 cities go 1 city 80%. Aha na ene ye de mark we day na busa o saba yira ya chekure to ba akosai na wo kodi we say 2 years a ubie ba anke ye ka asomdue asem abemmoa na wagye atom no akon akwanim asomdue hu hia asomdue bua ma okwabra ne bobra okonanim asomdue masika ba ba bia sika ni na emom nipa woni asomdue oni o sika kura ehye edi mesrawo but wasomdue ho ban this election
ana yɛmfa say yi awe me no ka say yɛmfa nsa ba bi ensuo nka vozo kokobo aye bo nyina achi buronya obi nibi yɛde sika be yi na so ba ko ato wo so wo kasa ne da ne hwene nkam ye ba bi anse ananso say abato e hwan hwan constituency amu de tokwa bi agam sister ba ko de bra ba ko de ye kasa yi wonim so owu na be duru ni so wogine wudi se wabɔ wogine wudi se wakɔben ne ho edu okoko obehie obi nso wa ben chen no wo ye ya no wabɔ wudi atiem na wo de nyina ateko gyen na atimi atwa afi na afi ne wudi wani to so ndi a okotu asasa no na akɔfo unifofro de abrɛw eno ne ye ka kyerɛw wo sɛ ni bakro so no wasoso mpai wo ntanti hanso ahia wo pepepe jai men koye na asumdie hu hia enya wo ma ho asumdie hu hia na no ya mere bi atwa mu sa bebe envie nan envie num ni asoase a man bia no wagye ne hu di saa wo no so abo a yeso ntim fanatiko nka fam yawo afa de wawale wawo ɛna ne yere so wo mpe no obeye tima ya na be ma so wajai saa ne ma ni nyina na abato ho nsensem se ya ɛna akora no tete no ekura se kan de ba ho ene wo fa ne se me nam tete no first no odimi nyina manim no sign madam marika sign wachi ko men na kwayi ba ko na kwayi ba ko na kwayi ma omzo odimi nya ne won de na akora odimi nya na akora masa ne basta yihia no se me ntu na ibi akwayi two step wasen to aso ni mi enu ne tu asu masa yeso nka first tu onka no yeso obuhe no wasa asore na asasu no obu ahwe no wasole ne mpress aso call from wantimi na nakora na kogina ne boso de aka ho be nan ave papa ya wawale ya wanko agya ne stubbornness nyina no gidi ya wowo free sesa bi oda so tese ne wote no wahwere ne nkwa agya oba no no mo ka awreho ne yere kora anyem no masa wo ketoa na awreho so ohunu we nyina no otwe ne free ho me papa se me ko na nyame yana manko ana gwansi wo ko mo yazo to maba because wo ja kila asem no otini ba bia kasa amre wo nkwa eno mu wie be nanso akwa no otu abobo ya akora o ye hwe ne ye nya no story say ya sa akozi se do akɔhye da kamera mu ye ka atwe nipa wotie bo wasum die hu ban na envenja emra wabobo ano ya okay asundie nsemo enu ti no obanyasafo ibu ne pe yen kana sem omna samwa for sure me das yan chia tifo ne ahwefo amen chia me sister na nampon ene ante Joyce mo Germany Hamburg omo nyina tie na me chia me nwa kofi usu ono so Germany na pram so hene na bebia obi a mete onka che me chia opa ke do bema Cynthia ene amodru ene awofrima eno mame dora ono so US e che obi bia ofosu asumdwe ho asema ye good say ene finra be sisa amri ko bebe edu na kato ne bro na de bia madika aka me se mesa asisu aka say de bia bakwase abakrum na kwaku kasa no o kire say ampa ebedru me be na abato no ye kan obi abu nu agu na sumo beti ese constituency we ya wo bi sikan ampa otwu mutan bi beba na wo a wotie no ene wo a hwe ma ne mfa so ate ofosu me hwe asa de we mi busa se Freeman na wo hwe ye na ye nyina ye hwe ntokwe sankrofo no mkuta nse kan ne ade na bi tetete ba bi wo pe nyinwa ashutu no mo za kwa ba ko no tema ntwa so oho enkrantie bi ani sa bebia na omugina no nipa so nipa na wo pe na ku no fusu bi pese busa se nti sankrofo e wo ne yire ni ma samre no mo wo nti ana wa test wa dwen ho se oho na me de madwen ko sie se di okuta sekan di okuta tuo enti omo ana omo yesa no omo yire na omo mawe ofosu edu time a ye kan ayese Ghana de asumdue wa but ade de ntokwa pa ba ya atimdidie ofosu obi betima kan bibia manahwe wadwen ye wo se wo de wo comporto ho nkasa ba kasa bi betima fro bia no abo hwe abeto blue ene de ne hu eno person ye popular wa ni atem anya popular ene wa ni atem ewo Ghana ha onye popular ni nyina ya bato ene na agent ha na nanka bibi se o ba bia nke dwane ko bibi se sia ke o ba mpanifo bia edwane ko ane onkrofo bia ko mo ene ma menka sa se munchen me se ye ne presenters ye number 1 number 2 asofofo number 3 ahemfo ebinom se enoma bi besi ne ye bo hu dawuro dia ye nkasa nkyere wo mo ofoso noma dane abatu wo be kasa fe ne ye to aba wo Ghana medwe ho amentiase o
ya to aba time jeli time kwa na soja time ye nyabotam ye de ntuogu ho emi ye di bo hye so me ye to aba e ma ne ye adwuma sa time na ye yi o to time obeka se Ghana fe ne ye beto aba because of kasa bia ba brofo bia ba mini bebe mo kofa brofo no break the 8 say kofa ne yefam break the 8 we so person break we so person break ena ya to nipa bebri adwen party me no pe o omo kan wo de omo so etetachire no mai takreje mu we ne de ehwa nti o support we but onyi nanim but ma men ka asam kire eduru me bi ho no mu a de wo pese wo ye no se ba utwu mutan wona na bi wo faase bi wa kurase wontimi ne ntam no ka na be ye ma ka na odi akosi no obusuafo nkoma be ye ma wana wuja no wana ade ne kon na ntokwa asine ye koku no there is a time in hwe baby asumdue asem nye so easy sa so pese unya asumdue pa na it depend wan kasa me na wutie ya wo ye ka kire wo ofo so wo America mamu wo bi aboa awodwuma odidi o ba ne Ghana ha unwia bi ko magazine no kwosesa no ma na fitam kwosesa nade bi no pagya na ha Moses kaka na ne kwa dontokwa wo bi apagya dade woni ndatifi akwala bi sebe mpredwa won kwa na wotete no bo apagya dade wuti wo no pagya dade no oboye no wonim se wo sebe mpredwa se wo wo na wo ye pani no wo ya akwala bi manti nyame ampata obo hu no de ntokwa beka ho because of wabo Ofosu eduru mebi ho no ma obi won so ma megu nanim ase ho nti ya no ono so befu wura dem atwe double ba tin Ofosu eno ma ekoso no ye ka che ye nwanom a musoso wa ni ade amabobo eno nche se fa kokko ntoko bobi wa ye de shatale ma ne ye fe America mo obi aboa ye kase obi aboa o ye bouncer ojia ba bi se disquase na ono ugira ho no wo de nkwasade na eba na hu a untimi meye sa nkwasade na oja ne yatua ne ka aha obi abo edi nkwasasem ye gusu frefre ne sa mre pani bi ni obi kasa macho ma bi kasa me so aduru ho no mu a enne na de ne hu sofo kura na mana macho fodi na chi yeso yesi ade nyina ne awurade ya de nyina ne awurade o ofosu na fe nyame ne agini di na wai ana manne nipa bi nkola bi ayo madwen se na mra bi asema ebeto Ghana ha na me pagya nade na dwen nyina ne se pagya nade na mde akoko ntokwa ndida bia na enno mane ajama yene ayeni bibi ya sabe certificate kra boyem abrocha ye nkobi ne ehebode bi mabobo nchansi bi ne pagya nade ya dwen nyina se akoko ntokwa tie de be ye adwuma sa ye de be ye adwuma sa ofosu edu party sem se ya oho na obi kire se oni obi kodi nkonwo se meme ne me ha obi timi gina fe na wo hwe TikTok wo hwe TV so atem didi a obi betima di ni papa ebi asa ni panu kwa na obusuam obi timi di obi ata obekọ ni fie na efie ompanifo nyina asa ena obekọ nkrase baabi ye fie ni ma se be fresh ni esusu a ye nyina didi bom ni adede ofo so opan ne ko ufie ko hwe ubedru ho na ka bro baako ana ofa baako no otifie ho obi ani fie ho enso ne obi timi gina ho saa ni pa saa timi gina otimi di agufu ado atem o gina o di mama atem eti saa ni pai wo susu se won de wonye kura no wo mu mienu ana ye kede ntia na mebo mu di because wo na se ana dem fan se yenye na na de so woko aye baomia saa nkrofo mienu o mo pra konwa yi a 70 se ba akokura ye wo fa ana wo maame kunu nwia bi kura na ka de ba ho anwo nanso de akosia ye se mani atemwa nipa somasi especially ye nnuano matuku akodu abroche because ono no o paper itu ati abroche na otomane but obi so tia woni paper woni address bia ono so wo hua se nipa na di atem because of politics because of abatwa ye goto na busase nipa na wo no ye ne look alike na oti abroche no se wono unhua na wono oti abroche ho no bibi cover no but wo a wote a wo dipa no bi atem no kan hu se me se atem de atem de ntokwaba mumma ye timunya ye dese seven pedra Ghana de asundwe man ye nkoda obi tetimika hwe me manya me fufuo ne prekesa bi da so ko bi da so me na me nkoko ma me nka asam kirawo edumre bia wo comporto ho but be bonsam nyankopon bo na pesi no wona bonsam tutu ko bi wan wi a obekontokwa do bi ba be ka kirawo
true we ubeka se Ghana me say ye nto abada e de nko an ntre ha bebrebe obi apese otobi ya de koche a ye se ye beto aba ye bedum light ade koche a ye bedum pipe ade koche ye se network ni nyira na ye de hwehwe ni pasa u kodum light u electricity na pani na oda no ana wo a ye hye o se kodum light nguase kan konkonte bi kan kuma wo de kodum no se o ma wa Ghana wabusuafo wa iti ye hye o se party bi se dum light na ho na ebetima nya kwan awiem ye sei network nya dwuma o frɛ obi a BBC kwa na o frɛ obi a o frɛ na ye emfanti network ni ho o fo so me sei obufo ni so obawe adwatran ko head of hu ye wo ye sa nguase ebi kam ntokwa ba ebi kam nya wonko nya obi nko sankwa na mpani fo modema t-shirt ne kakra de da so ye de mai enu nti na wo 20 ni dida adu tam ye ka sumdua sema ye besrem abrochefo mo to omudi atam ne de me se wo te Ghana ha okay me se ye nwan presenters adu time a ye hu kwa ye be fa so ye be kasa ye nwan nananom ahemfo no binom ade yi wabai nkakasa bebi wonka obetima ka futusem nanso one na ekọ kire se wabai de eno hwe no ma bia akuba bawomi akoba bia eso de obi abeka mama dru hwe so de obi abeka enti wuntimi fa hie bi ntum enka sum de asem se ye de ekrom se nanso be hu hin bi na wa support asole na wo bade a says ha we are a mistake ka sum de asem kire nipa na wo ba besra no Jenfifi ne kasum dua sem kire o man ofoso we are here ya ento unti unim the way ya nipa na ya fam e ba se ya wo bu ye o business no na kronfo so do mo ho agim de won fa ho kro na obebu dani na o wia wo okay enti e ba se wo se wo betia krom akom amakura bo ha wo konfo na edan oka ofoso mdache mamitia Ofoso be mama da se o my Ghana be ya ejina me no mienu eso nti no ye wa afam de na abrewati ame so menye ma afam de nkakra no ye nyina ye betimi e de oman no akwakodum pempen so aye hwehwe Ofoso be ma we have a reputation we say ye hwe na ye bo ho ban since 1992 ya yetimi anya a peaceful transition of power ewo omayi mu yakwato aba no se NDC na eba obo se MPP anu wagye mu boko no ode ama no se MPP na wa aba mu na se sane amra no anasa amamra no ese no se nya duru ho na se wono nko na aweni anu wagye mu tumi ni mu de ama ne boko ba se wa hwa de bia se this particular elections na ye ba beko no ofo be ma se ye pese ye de abakosem bi history bi bata ho esan se nipa mienu a wono mo kwa akogina mu na MPP NDC titiri wa abato no ye hu se gina wono mienu so ankasa no ofo be ma ya de ase vice president we ye de bi pen we ya ba be di mampanyi da na we se so ye vice president a opeso no so ba be ye mampanyi and omo mienu nyina so ye amentifi dofo ena ba ko ye nkremoni na ba ko ye kristo ni nti ai se amana yese ye nyina ye free siremfo na sese adedie no menka ne sa ato mu se de ye ada ne da bra no wono mu sesa sesa nipa mu sa no enti asa abakosem bi ba be bata kire ena NDC fo so kire se ya tena opposition ache sa wo hwe John Dramani Mahama ne nsemu a wo kan ne ma hodo o kire se o hyehye ye ema ni gina ya na de Ghana ekoye ni mu mpuntuo kwan so ne nyina no wo kire se na adobae no abehwe ne nyina ato agu ene kura asemu ana yofoso be ma woko Eastern region friends across some potem woko kaye achimda wase Brastars for Krampo ene yentimi an qualify for 2025 Morocco AFCON ni bi ni nyina ye na dan kwakufu ado na bambo ni ntia ese wa ya ma bibia sam AFCON no kran so no be 20 years ni ayakobi an we yentimi an kobi next year de no enti ase we gina ha obi e ka de be favor no obi e ka de betimi ama amanfo agye ne nsem na tom no watimi akohwe so ato aba na sometimes no for so be ma eya na meka se amapanyinfo na se nipa hodo ya omba be pre Ghana adwa e na afem ra hye badwamadwa no wonum beba ombe koba Ghana e be koso atena se ya somdue hu no e wo se e ma ho nsem ne timi hia yen e ma wo bitumi die ya wo kwa akope na wabobbo sika de ahye manchesim ena mebua campaign adan ya t-shirt adan ya your friends rubber ayi bi base bi yesimu niemai adan ya pan
adanya ayi chop boss adanya we enkura no mu di beko school ye de boa wo mu ma me pa chop boss na kura no be wie school no kura po no na bubu emfa so de bia nsa am na wo fie enti yan hwe ne ye mo ya somdue ho ban se ne da ne da ye no Ghana ahase no mo na enipa dodo no mo wa wiase amansa nyina no won mani hwe hase no se ba abato mo dia Ghana for dio ye di ye hu ni last 4 years e de na I say pinche ni course do ma enipa bi no mo a won mo bi wo ho ameka se won mo afonso e na okogigire bi wo so na enye won fonso okwa akoto wa ba e na nam so okohia won kwanhye wo bi so edidi dam na ye ka se mo gugu dem. Into 2020, the SCC in some parts of Ghana, Techima, for instance, and one matana wa yajuma pentian meni wo the see one no and shem kura and kakasapa and fa Ghana abatu when cherry asintino yan she na afi we see abatu no yentimi masum jenie hin. And I was glad to say your folks will be mom can be a woman who abatu no one ko share one crab upon mantem easy not to the num to us or beshe ama a ya batu pay your coin so no eximia toja. So I have funny flamant amokrampo no one ballot papers here the choir say see your numbers bia no muso be print for your friends say Cali Bishop Conference for so eso do one no atomu bi ye rakufu dam palace since 2 years ni e no masha asiap aye proactive measures omo de niema egu akwam ni nyina no ye bambo ho nsem se be ya e be yine reketi nto omo si isi ni nye omadwuma na wonom so nhwe bambo nsem no ofo so be maka me no mienu a yete ase ho no ya da bia no ye campaign di aboa amobi papa akwa ye adwuma ni ye na ntitwitwa wonnua na wo kansem bone niema fi ene nsem fi di agu ne ho fi na nipa no kwa gya bi wi a wo ne fie kura beware of dogs no atweregu ho wo be den wo akọ ne fie enti yensue nyansofo so as a nation yensue nyansa hu sampa oman ye beto ye na binum omum kura po ye prema wonum no ombesi adwa so na de ba de no mo ye ma yen yankase adwuma ye ma hu hia ye yam asomdwe hu hia ye busua na ntokwasi ofo so be ma na yesisi wa ma bi so no Ghana enyase ye nhira eche wonum. It is central for say bia sensational information bi no mo de abasa say de besi agye na say ni say temamufo nso so a say ni say ade bi wo ntimi accommodate e bia abato no na say amanyosem no accept my opinion the meme one no difference we munisa wo NDC e bia mesumi wo CPP ana say cheda na me wo ana say bia frafranto na me wo eti yanji anu ntu ehun se eye friend say nyet say China authoritarian regime na wo ho I said multi-party system ene ye de ye adwumenti no yanti ehun asesa na etire ni tire nkan mesi enkyere sa bonte sofo emefa enkodi yanhwe mu yasomdwe ho ban na ebeba mu sa so de amaye ne a ejamenu umie no so yanwene ye ho yanwene ye busua ho ne yanwene o my Ghana ho eno na betimi abofo so be ma me dase me de ma no asi yankan kire obi se akokọ bon breku bon na wahwem no ayidi ope se obi wo party A na wo party B no wo kire na adwena eno nye ntokwa o eno nti yanka kire amanyofo no se empempi omo na gintakra no gugem ema ne tuhwa so obi bebo baburu bi pa amanyofo kuro ya eno nti ebesere wo mo so mbehwe mo katre mayi o mo kasa yie na so omo gya pa no bososo a wo gidie mapase asundua Ghana for ye wono ama Ghana beto aso na asundua ye wono yanom sa ebua no ano 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 hello ni tifo yeah Ofoso pidare ni the Kickers. Maton Kandada. Ofoso Adaruma, and Sapo yes, Namentia, Honorable George Kokusapo. You don't know for the see, so in case you're sure that I think the man. So the rip of 1,000 years, we know you make a mucha simple part and then day. Now, also, and then as soon as someone, now watching some person, Pilika, at my son, you're looking at some passing with the reviews in a couple of some. Sunset, in your city. So we are so dear. You be the world with the repair ammo. Sunset as so good the board finished. Now, of course, you're the stress. Sabre or what will be a while as they say. To be Kobana, so a Koyani, but as a answer. The first thing we say,
etini ko ba fa no ofitu ya na woni sika beduru ba de wodu na e shashes bi baabi e de ya sina ngopo so won shira ya e de sina nya ho da so ne ni da so se nyame be shira ya je mo bi ko boye pa enko ya bia e be na so so e ni pe dia so tempo abeje ko fi ya nsam ye no me tuya mo ase ni bi kakra ka bi wa ye no ho a nyankopo be shira ya am ye so be tra sa anfofo na me mo se mo boye pa no wo so magunu ye ni ni na ho awa ba tu mo fo so pizarro tickets macau no okay hello ko so baby afrefre odi katachi so be ma odi ko ni se do fi ha mi men chi awu no platform no okay jina yi kakra dan ho kakra oh sa de yetio aha men chi awu no be ko so na mo ka ko se aha so ko so down ho kakra down oh hello ma jesu katachi baby afrefre udi wa hini yetio okay hello good evening majo so baby afrefre udi the Alex Mukasapita alezo yentio yo and then video so video about it and I'm not capture a year it's say yeah the things are ko yo so to be to say that I can't bank any money the so yeah the rest of the national power give the power so me community ya ka ta so ta ko ci ana so ya dan ta ko ko ta na ta na media ni na ni kan say subject credit has been made yeah that's it then you can use but I am clear now I want to party and say I'm supposed to be working not to take on board my that's the thing of me and that's it anything about it I can anything that was good no okay hello baby afrefre udi solo twa ho free tv no ni nkomo me want to use it what I say as you do as you are about to play sweet long that by ya dia ko ko fu na ko you know you ko ya so je so si dia ya na tan dia it's a hip what the ko ya it what ni e beka ya so je ni ya ya go so an yo ko na ya mo na o mo ye to wi ka ka mo wa no na ji na mo so ya sa no o mo so ya sa no mo ji ko bai ni se bi ni ni ko ki jesu e ka jesu ko na bye bye okay hello baby afrefre udi bemena hello o temenka yenkasa hello oh mentwen hello ye hello pani baby afrefre udi yamfo no okay yentio Swa gana for me na me normal no for me fe the contact quality na na nota abana sarasuri okay yasem hello majo so katachi baby afrefre udi ofrefre no okay yentio so I want to hello hello baby afrefre me network no hardly
pacho your friend open it to kumikasa fit masenya. Penny yentio. The pacho man or cafe and about the society no mission and central for no politics. And I him for serious now. I him for politics. I him for no binum. How can as I'm a commander by you? I him for no binum. I him for no binum the pacho. I him for no binum. Now Ghana for the moon to call them to many 6 Liberia and Tokosi minimum quality Ghana. In Canada, it will be to Kodano or Kamasama, Minia. My no Casa and Anabodi Society, the mission of a Tokosi, Hamas will be the care of Phone, and in Tokosi, and what would be the Phone, a fan of Kana, Kalankum, yet the Piafa. So, we'll be lost to be. Panipa, Ujinaso. Nakamibusa said, Nanimianum, you can won. Ana so mo edwane mo yira ya mo hu mo kira kwan ya asemu. Hello Vojo Bema. Ye Price asunjin kan mo nyin so kan sunsun. Yimle se do bo ade Nyankopon ase. Yimle se nyame sha mo wo de mo de abeto no so ayi nyina yi bubu. Vojo asunjin ho asem na wo kan. Asunjin ho ne ye kan no. Nyina ye tiasa ti so ade wa ko asom bo pa odi pa ya brabo mi se wi nya asunjin. Inti wo so pa asunjin. Na se wo bi buru sika. Se wo de se sawo asunjin no. Na ko twete kan na ko twitu emfa basa mra na wo asunjin na wo so pe no. Ene de hini. Eti enyimle se de yi anu bi buru aka na ko ma mabu ni nyina. Se yemfa nchi e ho ko. Esanse obo mu di anim na omo no pia unko hunu bia ba ana ne dichi bi so ka ho etuwe ya fike di maye no buni na se yehwe ye ni nchi ho ko o sa kwa na shi nyame shira mo kwa okunsu. Okay, hello. Good evening. Majo so katachi baby afrefre wudi. Kama yiku sinu ka pepi wa kana. Yetio. Na, okunsu. Ya service the Kotoba, the correct programs and policies near Alabama, Abana Manaba Yama. What Kotoba is original American, what Robert Partnership, because the Union answer Mahama Okamano, or the 2 years so that food making an opportunity. I don't know the 2 years, now, Kotoba, we can show us and remember to know what's in law. Oh, by the more better, and that's the father to put to the Europe. If you move a phone to affect you, now you make your put out of another day. After joining the drama, among your banners in Junagan and Father Studio. Okay, hello. So good evening. My Joe, so my baby are free with thee. Some got to the very Yentio. That's all. Yentio. Oh. Hello. Hello, me pato Penny Poku, you know, so myself. Penny Poku, na me person me busa wo say. Unyua no no omo yirai, anase mu hu se etu aka wo mu. Unyua mu, ba ko da ko unyua mani tua ni ku no. Oh. Ba mi omo maka ni obi wo yi wo mu. Up to me, obi ni wa ye hu no, abi si se ba da me. Penny Poku jina so na me fa number no kina me no betwetwe nkomo nkomo no betwetwe de nkomo no betwetwe de na so frefre the cafe fruit na se hia ehwa haye na tire se Liberia ntokwa no start ye ni fitian se nyina no hu ye o because like me go na no because the trouble because the CBI this na no nwa ye betwetwe nkomo kina mema producer afro ne hu kwan ye befa so efri se ye pese ye kyerɛkyerɛ ne ye tenetene se saa yo bam na omanfo bi tensem bi wo masumu a omo be gyae de omo yo no ne anom ya so dua bua no. Hello baby afrefre with the last caller. Because I see bomb. Yentio if I do it's the woman guy say me pedi wa me program social program obi afabi mamu mu obi edin yesi asodue ho asem na yeka ayasem. Hello
o gozo be ma blu ma Joshua buru katachi e ma no bi na fu ni na ajaba afin kometo ye ke ya ni ka se bi se abato o mo se meto mezi e na ho je kopide ama ya 20 minutes ama ya 20 minutes o se sei yes when we say metro man bi na ho je kopira ba mu bi ama ya 20 minutes ama ya 20 minutes debi ye no bi da o so mo de na wotwe ene na wotwe mienu eba program na be dia yuti galam si e so manager padie o man ko an ko campaign ba ko kra anga se o manager padie sei tell what you mitiopa na o ba de dia kunya na o kunya so manager padie ni na sei no e dia na de bo man ho bra amana yi yan hwebo ene yan hwebo metro man fo na ye ko mugu nzengu enu ko ne ba e mu ko to pa en ko pre abamu bi no ane de mu fo ma bi no ko bi se nsuo ni ma na ete ne de ya ba mo ban di e to ba bi no ban ama onu akonya president esramo mo ma bi no ko no so na mu fa no so nyata peke ma okay ya fa ba ko hello good evening sir ma Joshua katachi ba bia free udi I from ya frau say oko hello pato tasensi afo yentie o me de jonsi boko yentie o katachi aha nda buji me dino mu dinase ere mo pa na o se Ghana yo no won obi eka se obo pa wa se ne ma ene ne ye na ba kunye ku gogo chiri honi asem no abo kino mfo no pa e wo Ghana ha e wo mu ku na mu ku mu ho e wo ku mu wi ya du nya ba so tana o ko fan manaba mu ko asa ma habi ise wo ma ne ka ze no wo ru ko so it is a say, the Muslim Maba, and a woman. But I say, okay, ya do frano nyina besia ni nyina ya asundu asemu orofo enti na nwumire me ka cho se hwo ho so yi na hwo ho so yi a enwo a wo hwe ne ho so yi no onyini yi otope eno nti sa abatu atumi ama o ma bi asai ama ne nkyekere akoye den abatu ama o ma bi mu nipa nyina bebere abo ahwete ebi soso atoa nananom se do de a orofo se yanhwe yasundue ewo Ghana yie na yanhwe yekatrema yie ewo Ghana ha ebi betumi asi no ena ofosu aboaje me ne mapamfo yafa ato ye ho so se yanhwe asundue kura yen na asundue kura yen no esombo no man Ghana no se yaba ye koto ne nkenkanso ne tuomu ene ye beto awie no se Ghana da sukura na asundue a ye beka se urade waye bi ye otete tubafo e babo ye ntaba mu ye nam soro ye san enam fom ye ko computer so dwedie emra sesia Ebani say enyankane erusi na ya rehosi Bible say the ohunu mobroni mobon but the afem ewrade enunti na tara 1 million wa sompa komasi sompa sunyane sompa nkransa afie bia ye de sompa ebrem na yanko aye ntumi esanse ba kofonsa entimi nkate ewrade ye to hu afre obi bia say sompa ache 2024 ebaso live December bosome nida etos dunkru eye daya wada ye bebo dwatrada ewo sompa komasi Swami in Room Hotel opposite here na fei ekunafo no dia mode betom ye dia mawo me saint who want to ma who emu who anwa who betumi dia brain e wo sompa komasi Swami who sunyane so who betumi dia kosompa sunyane night market ho enkransa so who betumi dia kosompa nkransa Ghana Commercial Bank building no mu ho na se wo krasika na wo pesa wo de bedi dwumadie bia number wo de sika ne beto so 0598
559802 0598559802 Edia Bebani Blessed Foster Anatara One Media. Some papa dia muyeja. Wọ́n ko ko fi so mu so. If you say dia muyeja, she say bin sija. Say go to me. no ya na nya asem ketua wa santemam kura omanfo nsem omode abedan ye no eno na yehwese ye bepa ne pomasi bire na omo so ho atumi ahai wo mo de wo ba no wanya atrase panipa memo akwaba acho mje so yeja ye frɛ wo sɛn frɛ mo wa ina champo owo ahina champo ofiri hin ne baye acho me free yetimetim dwuna se ne baye etimatim haye adwuna se ofiri mo se ana wakosem ne sen ya wo de abeda so pass panipa se ye betumi aboa wo ide bedamasi na asem ne nyina ne se last year September 2nd September na me ye adwuma masofi wo ntonso aso ne sharo asenchapo na me hu abaye bi o first lady bi o aye frɛ no sɛ ye frɛ no atafodwo e teacher ni ono sufiri ofiri asomaso okay ho anote atafodwo ye ka sɛ ofiri asomaso o ho anote o no sisi ye okay o ma me ni no no amu de o o ma mi nu ti me ne kasae e na o ye se ono kura so so miensa na so miensa de o me ngoda ti emwa me enti be busa na se wi na se emienu enti so funa busa na so mani bo wa wo na enye ne mfomso eze me ngoda me se o me mpo bi awawo na ba kwa na minu kura me mpe enti ono ka se o ye asembi na ba ya na so kenya hwe e bia me so ahwe na aboa me ena me sha setem ni din kumo ti din kumo ofon so be 1 month
ansana me mana ba ba bia me mete na nyame adome so me ni mefiade kakra enti se me no tia saa ne ma no mini problem wo ho ni ho se fiade yo te se aduane ye ne se efie yen kwini wo hwu ne saa ne ma ne nyina no menim se me tena me anam tena me wase o saa prepre nyina aha se be ya se me ma bla na sa botia wale no o me no tia ho nkyere wa yo ho bruni aha ho nkyere enti oba no ho kura no wa na opra se o ho na ne ho mfa no a betimi aya aboa wa enye madwuma de nso wo ho mfa na sa ho kyere wa betimi aya aboa ti ne ho mfa no kura betimi asi ne nwoma ama betimi asi ama ne nwoma bia betimi asi ayo se ne me don ko ade o se me ye bia ma jo anti oba ye no na ase wa ba fufuru nti na me som no kakra se obohu se onhia be ma se we kwadwofo ena ye oblan kakra ofie nti me to ano ekwa nko hu na setem mu se de ono nko anti obekototo mu obeba na wabre na aduane na didi se no nye ti me bia me ko stay obe wiki a on free school mbra no na me ma ye aduane no abedi nefe se obeba na aduane efie aduane ho onkoto koku ni adade ka chen se sa no wana pum den iti so for akura no amini dingo ka chen se sa de na me ye no ebedu ebra he obefa me so aye se minim ye dia ono no onye na me manya bi edi awode bayi wadwuma ha na so ode ano abeka ne ho be ne de na so ebia na wa anya sa ne matie eti eno amwa na yedidi mu a na ene ma na asem no o ka che mo right me ne trans na nkura ni nchen o ka che se nkura ne wo na nchen free omomo problem eti mi asese ye wale wi a ne ma ya me ma mekwa ko fa nkura ni nyina ba me nchen na mo sisi ana ye nya ntu sa wale na mo nwie no ke o man nkura ne ntra na umna na o kakra sa na yedi nkomo no afi ye ko na kakra na me se metimi mi ma ko no ho ne na so nsu ma so mti sunsu si e dia begu no rubem na o mo ka echire ti wono wasese adwale mo ko no nsu tiri ma na mo ko no pipe ya ko pan ya ko bu no pipe ano obi fie abura ana pipe an kasa obi fie na wasoa be fa rubber no so fa rubber o do fe na o mo ka echire wo ho a ono onko nsu no ba o segum so di obedwale ma na ehame nse menya oba me ne bo na me so ma de ye no me ye ade a me mfansi ese okofo obi ba na de besi na asem sisisi a ho na akobo na mane eti me mane hu se me wabusua ho nyame adu ma me moti ase na me de ne kofi to no mo di nkomo na ese o mo so tie na no asem a o wodaache ana ase obeboa me do me ngoda na kura no de enkura mbe no bro so mo so bia ene ye ho ti fi ana metimu a me ne hia ya no na me ne fi ofo no problem kakra eno so ye oba bi ho asem santi na eno no ma so ehye but me man say eno nya wo problem me problem edu ba bi no mo sori asem yi no ena me ye se da bi ese no ahocha wo ho edan na mtim 2 years 50 million problem be na na ne oba bi wo se fi o me ko fi ofro no se me ni oba bi o ma blabom ena mpohia me krom ni wo e wo fie ho enti omo ye se ono ba bi ono wale no obinya oba bi wo ho ama me ena se me ye se ombra ye didi nkomo ye se oba ne ba no se oba no onye boso me na me so minim to betra me nchen boso miensa na afi me hu se me kura me hu so wanyan foforo na fi se me an mani age ti empanfo ma mu se ana omo wani mu se ni se na nyame dia eno ma ne ko e boso mienu owo 12 oba me nchen 9 February eno owo 12 July na se boso minum 3 days eno me se nyin se ne die menye o ka si ani se le boso minum ni 3 days ayo calculation na kire se nya wo de na odi gu so se ono no ba no wan kan no kure na nkire mi o ntu di gu so ha wan kan no na ade aso se de aso ne ne nyame bam se wan ko hospital ne efi ade o fie ukwada ade eche no awo akwa no den ti eno no na ama apem no se o ti mfa hye me kon se media ba o mom de ne ba no mo no person mo di ade ne hye me kon se media enom se menye eso mi hu so mi ni frame hu so bia nyama wo 5 months 3 days ene no konkon ho na odi gu so good yam di gu so o sam ne neda wana peso yi ano me ne neda na ono ade asa kra na o peso de da na wampna e ntokwa ade a cha no mna na me menim etimi be hu ati na se menye eti wo ba e no me kan no kra de ma fam nyina a kire o se ade se na ma fam ese no mu sim kon se menyin se no e ba no so nyame dia enti no no de yiwani na ne oba ne nyama o me ho
Say that didn't see no, or no team of funny man. And I'm going to some man cook room. As you'll be all poor near the old world on qua, and some assemble floor. Na bi ni man kwesi ye washroom enti ono hu ni man da ti da hu ye ne bufu na so e ma bufu oyi saa oba na obewo ye no enwuma kwesi washroom saa tam na atan hu no hu ye twena ye ne Obo Herbal and Medical Research Center kwotwetwe nkomo simadu sumra sisi a ya asemo e ma ne mema bawi ase e mu nkomo e ya asem Obo Herbal and Medical Research Center wo adoato adumanu na research no ena eye medeye papa vrise wo mfidie pa wo di bedo so wo ne ne okuhu yade no a na wo ma na du papa ni bi na wo de atu yade na se Obo Herbal and Medical Research Center ba wo kotofoforo wa ba nsuo mu na so no senkyereni a wo bo wo ye no enya asem keto akora na wo de nyuro so abadwa so wono na de wo den herbal bitters abadwa so eno de preke se pada no so abadwa so eno nti Obo Herbal and Medical Research Center Dr. Panin wa ha na ye no mu ebetwetwe nkomo na obi a oyade efiru trinwa no kosu na ase no ye beko obo ho na yakutue yade ase Dr. Memu Akwaba mejo so fa nipa bibia boko de nyame adom na mo fa de o fa ne kwa ye nduri wa na ye na wa na anom nti esa na yi bright no enokre Doctor amanfo di adanse o amanfo di adanse na nse omo ni omo hia omo office ho no adanse omo di fo wo ho no enya asem ketwa we na kire se wo ya adwuma na wo bo adwuma Doctor dia na word mama tiefo na anwumre yo Obo Herbal and Medical Research Center be fa kwanya so achia so mpa ahwefo ne atiefo ene anwumre na Obo Herbal senior odi kan ne bo adwuma nkasa adanse ne de ofa ha obo enye easy na ye expert in cardiovascular diseases kan cardiovascular na chesa akoma no ene droben ahodo a moja fm ediafo sane ewo ni padua ni mu enti problem tumache bia beba ida sa akoma no anase droben ahodo a moja fm ediafo sane ewo ni padua ni mu bia no de tutuanamo efabra Obo Herbal na oba last stop wako hospital ama ya kanche se wakoma no problem ewa akoma no ho a tumache bia ewa akoma no ho bia no se ensuo ena ata ho se ahonhu tutuanamo ebra Obo Herbal obi wo akoma problem eno nti otehwa anase wo hwa na ne yema hye no se ne da ne da nyina ya meka no ondi obi aka nanso wo hwa na ne yema hye no tutuanamo ebra Obo Herbal obi so wo ho na ntika kra bia na wabre na nakoma yi ebo ni peri obi ho nakoma ebo ni peri na osan so te yawo pa e wa akoma no mu tutuanamo ebra Obo Herbal na wo ba ye wo abibiduro krochi a yemfa bibia enframu ede begmao na onoma ebesa sa yare ko ni nyina afi ho wonso odie eye blood clot wako hospital yaka che wo se omoja no ada anase clot ni padua ni mu ba bia wanya blood clot bia no tutuanamo ebra Obo Herbal na wo ba abibiduro ho eye last stop wonso bia stroke afi na asha se ebo nkaye anase wo de ne de abowato hokra tutuanamo ebra Obo Herbal bia wo de no afi na asha se ho a oti unya severe headache oti fa adwa wo saa wonso wo ho wonso obi wo se doctor mensamai ho a na woso saa mintimi control no movement no very poor very bad tutuanamo ebra Obo Herbal wo nan no wonsa time bia na ayetitriti obi wo ho onante kakra na se otena kam kakra na ne nase ayeden ayeni titriti atatai tutuanamo ebra Obo Herbal na oba last stop ena nwumre se wutie na wo de asikyire yare a tutuanamo ebra Obo Herbal obi wo ho because of asikyire yare enti ontimi enyede entu kwan because otena kam a within some few minutes bia no or tape driver no said driver jina na menye den menjo nso tutuanamo ebra Obo Herbal opa ebemu waduru a ebema sugar level no ayeden aba low na Johnson na o Johnson wano bi eno nso ebeden eso ebeti amwa Johnson normal Obo Herbal de nkase bia ye mo ya redin
obi wo ho ne de kidney problem, liver problem. Obi wo because of kidney problem unti ono so wontimi nto kwan because obi wo say doctor say metena ka mu be 30 minutes kra na me na se ayeden atatai enti mentimi entena ka mu na se mentimi ntena faako enche tutu anamo ebra obo heba na oba last of odie hypertension e kan emojabroso no obi wo because of emojabroso nti obi free no ho na osuo because time bi obetima ayeden anya heart attack ho na kuma etimi born per like obi ho se me home a ensisi so tutu anamo ebra obo heba na oba last stop and then you may say utie na wo de menstrual problem o your oba na beye 2 months ni 1 year untimi enye den menstruate ya tutu anamo den ebra obo heba wo so de no ebia enye se bia nyinsan na wafa anasa afro na wafa o omfa afro nanso untimi engu nsa tutu anamo bra obo heba wo ba ye wo abibidro hwa de be ma wa ebeba kama wonso enanwumre wutie na wo de ya awo problem wo ye oba bema untimi enhye oba nyinsen enkwamo na etimi bua se bema wo hye oba nyinsen no ne quality no ewo forma tutu anamo ebra obo heba wo ye oba waware wanya miscarriages ahodo be ye mienu miensa nyinsen bia na sa afro bia obefa no na asai tutu anamo ebra obo heba wonso afro no wuntimi emfa bi kra waware be 5 years 10 years ekeka konanim wuntimi emfa afro enwo ba ento na so atutu anamo ebra obo heba na oba last stop enkase bia ye mo ye redin obo heba de se oba ye wo machines wo hwa ye de be hwe nipadua nimu na problem a ewo nipadua nimu efri uti ebesi wo nan ase problem bi ewo nipadua nimu bia na machine no ebe detect na afa ye di pure heba abibido kroja yemfa bibia enframe de kasa yerekono machine ebe screen uyefu nyina se kro na ewo mu a machine be hu se typhoid machine ebe hu na afa yenso ye di abibido ayeden ede amawo na wonuma afri sa yerekono problem no afri wo so ama wayeden wade wo hu obo heba headquarters ewon Kranza adehyeman bunu Easter seminar mekan adwira kwan no so okọ techiman so ayewon Kranza kwan no so ene kente Royal House ena eben okọ sunwane so ayewo Zinco Divine Junction yene migration immigration for office no yene omo enedi anmuhwe eye Zinco Divine Junction ho pe okọ Accra so ayewo Kaswa official town ena obo heba yaso ewo Kumasi hade yewo adwato adumanu udura Abreport Junction na taxis na esisi ho no o ka kire ebia se oba obo heba na se oba adumanu obo heba ye de oba besi wo yanimu pe ye ne sofumame kenke selling point ho na edi anmuhwe ti driver for no taxi drivers na wo ho no o ka se obo heba on fa unko ba bi wrong place da tutu anamo ebra obo heba na oba last stop yen chia no abibidu eden ekasa obo heba na wajesu abibidu ekasa enti tutu anamo efa o yare ebra obo heba na abibidu be kasa ama wonso wanya wo fa hodie prekese powder ansa ne be kone afie mane ntudwa okay obo heba numbers no 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 0550 19 15 14 0550 19 15 I need some of the Odin. Odin bitters. Penny Paitio. Well, of Odin, and I'm say Odin ampa. Odin on a dean. And then honam na say nti hwe TV no so na ya peda akosro e dia ma no hwe say na Odin no esi etie na ye dia bibidro krogen hahama
and I idea ordain herbal bitters and I say be modern so be nebinum. Now no ma we bema newmemu aye den at the amount na bibia so etimi aye den kama and so at the amount. And I'm saying man omo pedie eye memremre omo pedie eye den into unya ordain na just aye den aye adwuma no de amount na bibia ko kama ye kanesa no ordain herbal bitters ye adwuma aye ne say bema waye mre wo mpem no eye ordain herbal bitters and an enemy yeba modern account for the amount o ye bema na say o erectile dysfunction o bema ne pegene mu ane mu nya den sisi ana atofom ne mu aye memremra e ba sa na obi hia oden na bibia ye kama enso the amount afi sisi yare na ababija wo so a oden herbal bitters no and awo no nom bi o de ne infections a me pacho o be nom oden herbal bitters no na aboa adiwa kagyamu infection biara me pacho etete wo no e free so so etimi ato aside from that no ye can say ye nya nuanum ma no wom o ba na utiemi enanwumre o hwe me live on your TV adrowe but modern answer obenya bi oba bia nya sa adrowe because adrowe unya bia eboa ma wo ba ye no etimi asipi na afei etimi asita enam say oden ebeboa ama wo no wase ho anase wa himfie ho bibia timi atenwan nsuo ne gugugugu na pampan kakra wo mu no obosa ma sebe wa himfie ho wa bie kakra emmanuel enkoyie na nsen za za ukunu on shada ma ho se the first no about because wa hu changes bi wo ho a enshada emwa enu nti na asa otwetwetwe no ho no ba edu anwuma ba so media ma bre ene nepa aboso start no about stories oboa enwuma enkoyie ne mo hu ha wa wonsin kantrel into your ba na so hu ze o boyfriend na kuno start some attitude bi ni adia with regards to empemu enemu ni adia hunni se ni o ma bi nkoye bomodin se onsa beka adrowe ordain herbal bitters enu ni adrowe me pa cho onsa beka na fe ye the precare powder na ka combination no e be infections genital wax ne na de free ho afi second tana e high nuanum ma no enso eye adia ye friend or menstrual intermittency or baby obu ni se ne echina emma adechia na aba ebi wo ho a regular 6 days and 7 days need me be 2 and 3 kai say moja na aka no me pato ebobo metabolic waste na ebitime de ade friend fiber that aba beto yam inti bomodin so sabeka odin herbal bitters na afi precare powder no combination no your combine ya na afi ya chow formation no aform ne kama ebeboa ama bibia nso etimi akokama enso edi amawo afi unso utie me na se ono ana yo say wani age because why natural family planning one be ma no edawia na ho ba ensu ya friend semen na mo friend sperms no ekwa na asaba no wani age o media me nkoto postnatal ana say contraceptive bia no enne de wani beje na mo mebedu se obeware a opa wo no na the same situation na wani ji wo ho na fi na ora ho ewo ho mamodin se obenya ordain herbal bitters and precare powder na me pacho enkonko biebie fallopian tube no ni ovaries nim na ma sperm no ntimi enkonko fertilized on fertilized egg no na mfa awo ntimi mra na me se ye contraceptive na society ne de yes say bicycle home for so any free ti aware home for so any awo nti se wa anwo de a said the society no ebesi a roast ni a castigate no anya asem keto akwanti bomodin se won sa beka bi na afi wa bobo boa agi sa ne omani ni na enso e de free ho enso de amount o ye bema na wutie yen na o de no ase nsansan bia be go bema no ho na ewu utimi tia bo so bo obi de nsa hye botom no oposa obeka se bia nkatie bi na wato cinema na to gu no botom no oboa and bema no oposa ne sa because infection no hamema no bomodin say won sabeka bu your ba now so the same thing and sansan bitimi bi gu wahimfie ho ana wahimfie no so na manyo man nkoyia e odin herbal bitters precare powder and e count for the amount afi precare powder na di juma stronko de dia me ka say we a small boy danger ekuta oketuwa bi na mo madjuma e betimi ya ye no wanka say bebo wa adwene won tiase so utie mi na me pa chaw uyenya symptoms of stroke tisa wonsano anona bo pepe obo se ewomu ana anona ititriti online ewomu ana left and right no ayititriti ojiso do na pempem hwa ansana ho timi ato a eye precare powder me senya precare nko ne ye di nnuanu ni nnuo bebra frafra ene ene fine powder ye da fa abefo mfidie mu ne de aba se bomodi an se pokako tobi no anom ebeboa ama intini mu adeda ho ama bibia intimi nko sesa namness ana se titriti ye bi afi
afei akomayade heart palpitation obi odwa na jobo sin na akoma ne boni peri oda ontimi enda me pacho to preke powder de bi the frey ene encho kwan be fa so abe use no me pacho uyo obi a won so de ne so sugar no koso so dodo eye preke powder obesity why kase abo so a preke powder baby abenya bia to ni ukon kokwa ye Antiakobam herbal shop e won kokwa market ko fawdia e Gapsin pharmacy takrade enim de herbal and afi Benyak pharmacy Accra okay she drug lane no Nana Boache herbal Kingswalk herbal on Sabeka bi Tema Community 4 and some a Little George Honso on Cyber Modia Akabi our Presby Junction Oba Kumasi PF8 pharmacy our Tafu New Road afi obenya bi our Fred Men's herbal e kewo Imromono a Misty herbal and on Sabeka bi Arms herbal our Abrepop Junction on Cyber Modia etimi Akabi na bibia ye kama okotena herbal enso e Sufulai Sewa herbal e Mampon on Cyber Modia enso etimi Akabi na bibia ye kama enso e de amount mepacho okọ emia bi ete say Western North Bonsun kwanta eho Alex Joe herbal shop Alex Joe eho na wonsa bomodia enso etimi akabi na bibia enso etimi aye kama mount bibia bodini na no bomodin say wonsa beka bi okọ takwa owas ebibidro fie ana afi Joy herbal eho na ye mia okọ a wonsa bomodia etimi akabi na bibia enso aye kama enso dia ma ye pe dwuma ye ni ba ko pe se yenya bi ye pe baako aka ho nti utie ye na se wo obemben baby te se wo de wote swame wote bantama Abepo Junction ana se wo no wo te se adoato adumenu da area sia mabobo ya from numbers ya me de to gya sisia na yemfa wadwuma sales person na ye pe 0597 186398 0597 186398 a numbers fresh here na yema wadwumanye. Okay, doctor. Obo here by numbers no. 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 550 19 15 14 0550 19 15 14 Brabi wo manso nkwanta manso area ho eye manso mwo ho o say men kan che o say de bia wo show pa ye danase bra Ebenezer o say din no ye danase Damas. Ya no obo heba in Medical Research Center ene ne omo ekotwetwe nkomo no odofo omoduro nam omoduro hye na omuwo mfidi papa eno ti ene omo de research no aka omudin no omo de afidi ndusu no ho ba bia yade ne wo na wode aduru aka tie kakrede ye kwa yanim ten ena ye hwe sabre abranti okodia benne abaye kofa no bre no akonyem posome numne akiri wan wo ye tino amanfo bonani se dabi wedi enyewa na no akire okonya abraba wa bi efre no ata namso ma ne de ababa wa no bawo ye no nyoma ekosie washroom panipa yintie o timi na ma ndachi metwa so a na enema ne siwo no ohu yi te da ohu ye no ne bufu kasa bebre na oba me ni hwe ye biem obi ode busuminum na san wo de enyam hwe me nya bibia biti to akoma to yem wantie ma me bem mam de cheche na asem ni nyina mu se won kan akoma to yem ge ne de nya ade obetimi asasa na chi aba me fi obiem eso no an se ade na obeye no so obeye no kan no kre de anke no wonti eno nko na baby eti no mem ne bra ba ko she washroom we den ba washroom ne ba ko na ema no myenu nyina ko e ono ne ko am so ko e no ono ye panyi cheme ti no se tem bia me hwe ma ono panimu ni ntutwa adwa ma me nkodwale eti me fa to mo se eni da bia ade no ho be fi no me betwitwi me wo fie kwa no fa me peso be eti me kwa she toilet paper na ma fa ye me nu ade no ma kwa she wo ba ye na me kan sa kire o se o kwa she ade na no fa ye ade no agya bra ne de na a she ode entitimu eba me ne bra ne ntem na kwa se ade na wo ye no me ni nye ho
ayata no kan mani nye ho ba na me study na saha na eto aso eti bra no me manu se bra oni ho a me ye ne kama enti se hu se ge na ya na enhye dan ha no ba won se we nipa de obedwene ho na akwese ayonko farm ne wo no na emu no ya ye so bat wa obunani gu so na fie ona mu se oda won so ntem ata on so ntem so ono no de se o ye teacher ni ti ono odu ne school time de ne obeso no onum akọ na mo weekend na odin kura be ba na oba be bua wade yim no obeda so no nsia no so e ma fie ru an kura ni ba ne ho ba me fa ne se o mo ne mo problem ti no e na bi o mdu mani ekusi ne so e na o mo ye se o mo tata no e won kodo ha won ko yesi afi na edidi atem e bem na e ma ho mete nyame adom na me ye ya be dwodwo mo anya ska akra se me ko ha dan na me yi wafro e se wo no ade ne ba sa no wo yo ba na Mr. Fro se isi ma na eye sa ade se me metena me sa bo ba e be ka se ma bo ba enti ma ne ya wo betinu o makon o so jan fi o ma mo ka jen se aware na wo ko no nim se be ba so ana se ma so akoko me ho to kwa atane ka che ma me o so nim se wo akpofa so be ware no aware no aye be aware be ba so ana se ma so to won kon ho to kwa on kon me ho to kwa na je so won fa ho enti ba sa na se o se me ye nam tu fifi o ena me ye ya konya adan ni bi nyamnya do 3 days e one day pekram de nya adan no before se me nya adan we timi afo na ni sei a me be bia adan ne wona nka e bia ne ma e curtains ne nchanse ya de kokura no wa be moduma ma me ti ma me no different say o e teacher ni oni ada aje nti no e bia enu ntia ti curtains ya ye fi no na me ko mama no ma si no ma to foforo ada omo ba fi ho no a me ye aduane ahia omo kwan no te se ma me sia ne kwan ho ma me sia ne kwan ho nti no na ntie bi odo to so di be wura fi ho no me bufu yi omo wura fi ho no wura adem wa me ko nya adem wo na ade na wura adem na won sesa ho na me so ma di mu a we ye dan enti ma ha dan we ye dan edan ya me se stade ma ko aye ni watu su na obi kura akọ hwe okotu aka o ene yesi no yepe se ka che firu an se mo yire wo ma ene oje no ma me kitchen ampa so me ho ni ama so de do so me chen oba mo se nda wo bola ayi na das bi nyina wo se do si nu aduane de ho nyoma be do so na oba ya o se we aduane no to ho nyoma be do so nguku no efi aduane ya na ye chen abonten de anokwasem sim go fridge ntim ye shemu na mdin kakra matiase oba ya o se we ye dan eti ha me zade no ha me pa sem ye me yi wo free ejani mu edi wa ko ba bi na ba na dan so ase we ye dan na se ye akọhwe dan na etu so dan nya sab yenim nyansa o kan sa na kire no ana mu se we ye dan na wo kan no ade wuram no nya ba bi afa na nsi ana o se na odwene ba bi ankura no be da ho me bi ankura be da ho se ade asa no mu nya ba bi ana edan na ya chemu no a enkunya sisu o space kura da ho enti ade ntina wo kasa eti tu ha me ena me no mi ngura wale mu denti no obi obeka se bibia na obo ma me da bi wo wa wale pen ade na unyusu wo experience na fa mmoa ade na ye no ese mi fie ko animu me nwale da empra de matwu na me nwale da nti empra ni awale so difference wo edi me no yese man fie no so e ko animu nti no na mpese me gina so na me ye bibi hye na nunyam eti na ma me ko adwuma ba de menya bia no be de ye na me gina so ye kentem yenu na akade ya aka eti me ko ba pe na lady bi wo fi opon ade monyi we monkokuro monkoto mo ho ne ma nti wa na atoto ho ne ma nyina mo ne na dia wade ho komo be ne ho ade me ne na dia wale ho komo okay me be ne ho ade me toto ne ma be ne ho ade eti me ma kuma mu de na nka bosu be nsi akura ne ma ye ready anka me ne ho ade enso se na nya me pe no yi nti no wo kwa bibi bobum ye ma dwe se me nkwa so de mo bi no o ka teme se ma me ja so na awale ne ma so na ne kwa so de we se me ko hu no Shalom Ashen Chapel ampa na me ye me hwe so fo ne fidie ma no eti me ni hia ye no e a nche kura no ma ye ko so fo ne kokko bo na ma ne se opeso ni mitu anamo e na so fo ne be hu ade mu ntem ti so fo ne be hu mu ntem no eno na chia se ndie bebri eti mi ti se me nkwa so de no kan se me ja so ne ho ba awale na person no so e ma so e kira se bebri no ebi ne de he se edu ba bi no na so fo ne di mi prichi so aye dey se meshi oba mesi me war no menye ne ho ade ge ne beda me ho eti opriti a na ode afam no odi matem
e ma me approach no se bia na nye wo anaya obodin oh say asem de obi kan na e wa ohu me say me approach no me owie me busan say ade na wo preach na odi atem wo say me yes na wa ye ne ho ade entem anti sofo no so gima no so onne me say enu mu na me beti ase say da no omo ba me ho na omo ko ne ka omo fre na sofo no iritim so sofo no iritim omo ti asomaso nti ne wa fro ka wa maduma de a o wan so tema ase next wa ba wan ho na wo ba asore sa na de nkoye etimi ya ma se me so sofo no so o ja na wo se me ja asore no enyama ne yetoto adwuma ba na me koye na me ko check akra na me bafia hey ade na akoye adwuma no wache edi e wale ase na be ya na edi e wale adwuma ba akwa ma na entu u ja me akwa adwuma na me nti ase ho okro tumi ka to set na se wable wabra wo ko adwuma ko pisa ye ko ye adwuma so discover na so wa ma ko homa so won hawo bro nyan mu na ba bia ban na me wo onye ba yike ho enti me koye no na engineer no wo o makwan ma me nya adwuma enti sika wo se me be hwe na minya ena me ko approach ni se da bi asasa o se se me din wa bonten se ase ye adwuma we no so bi se o pe na eto air e be din se o be flow adwuma ti ko bo program ka tin se sa de na o ye no unyai yantinsi akohoma bonu enti na bro nya no mo ye adwuma no mo mfre me ena no me frɛ me obi frɛ program ka che boy ba ko na me se on ko ye ko bo program o to tie na okoko bone no onso mo ye adwuma mo mfrɛ o me ka to se mfin no ena akɔka ye ena TV mu sata bi ti fie no bro nya me ma odwane ni da bia so ra woni di wono ma me ma mo odwane ni na se ase obi frɛ abonte be ka me ho asema otie ni wa different ho no ba me na me ne san ne de on fa me nya hwe nya ne ni nyina mo no me ma fa ne se obi ba bia me mfie ne ko no se me ntime na ntena hwan na tembia na osesa na wo mfie nso otwoko echi wa wale etwoko echi enam ni tu anamo a ye tena afe ya ntena ye tena se ye ka asem si abulunsia ne bufo ba o ke kan asem anyhow wadidi wa tempen edi ya tem de on kan so ya abo na akwase o na de we obesi akasa no e wo bufu no o ka asem ejimi kran kan ha me ne bufu a se ne bufu a na o ke kan asem no wo na jeme me ye wo wanti nu man tena okofo ba afra beble na be sei na beble mia na obe wale me emfa sem no be bleti asem no o kan several times o kan asem no several times ti wono o yasa na me bufu a me ni ho a no afo mechi no aba ma me ho anti ebufu ne ba ye fa cha me nye bie ono so ya ba atenti kwa me enya hwe wo de enya hwe na waka na entiase ayeduma ni eti ho me nam ne no dem en hye so fitai bi o hye so pa everybody enya se nya mitimi utime gya pani se de o sika so hye so no ene na o ma ne ho kwa ma ne na eno de eno nko eno de o so obi aka se oba to na oni be man na emwa ti eno de ene o fa na sinso ope no ene no ope na o so ope oh si ane de o de bad ya no o kan o approach no wan fa ma na won na o o ma won na na sa o na na da no onimudu nim wa ho de wo fom a ono abe na de ono abe ye o ye ne sese sene o mu a so bia ono bia tumi ayo e ho no de na onni problem ho da bi o de bia na nga o ye pa na nga within one year na kama man se me ne ho de o ye pa na o mu fie na nga sa mi wuram na be hu se enkunya wo fie o nti nkunya ne na edi ne nya yes da ye mu kura no ne bufu enye da ye mu kura no obi tumitu anto na wo wani meni ani na de na nso bia tutu se da ye mu nipa na tem wona se ma be fa na ere menya na chidi otutu prince anto ono de si na wo so oto no ato okay yan konye go pe mizu ene 5G mizanu bi aponto ni abadin tuo no mizu ene 5G betumi aboa pa Courteous Marketing Agency wono na di mizu ene 5G miza abadwa so na mizu no ebia beduru nkran na akato ne bro na abaduru kumase eno nti isi ye kase bro nyan ni abato no
do be di kunim e dia party be kokko so mizu 5G miza o manfo be no bi pa manager Daniel ewo 21st clinic ahwan overseas mizu 5G miza yenko pe binto because supermarket abawa wa no man post office yenko pe mizu 5G miza ento Mama Esther wo Outcome Royal Ventures Baptist University mizu 5G miza ebusu se cha ewo ho na Sachi Enterprise ewo asafo abincho ne via pick up park no na edi ehwe ne mu kwa the company limited ewo poe mantamu Eastern region mizu 5G miza KF Kinju Enterprise o Nom Hotel one no ene di hwe ni mopa mango abrosa na se yenkope mizu ni 5G miza no be ento the clinic of the moment here 21st clinic or of 21st clinic se men kan cho say o tu yade ase na wanya hoden na watumi akọ onwuma so na ama me ne wan say yade nipa benya so na ye yade ntino na 21st clinic ba ye no yade bi e frɛ no sciatica no eso osisi afasire mu na akokoma kosu na ase ntimu yade obetu ase wo se yade bibire bi ade firi trinwa no kosu na ase no obetu ase na wode amawo emfidie ene duru ba bi ye de hwe yade o na we behwe omogya ye behwe odwonso a laboratory lab na wo bekọ ni nyina da 21st clinic wo bi orofo atoa pete ewo mamu ha isan say ne nyuma pa wo yo ne yade a wo tu asenti 15 branches and wo Ghana member Kumasi ahwan overseas one Alpha Radio no na ben ho oboase cancer quarters call junction domin market wo popuni mantam group mu enkran so nwane kwanza tachima 21st clinic ko sinyemini 0540311311 0540311311 3 co capsules yedu papa yedi tu ko kwase na 3 bus center na dupa wodi abadwa so na nwumere meton bidi ama orofo koko di nipanyam se de si poma to no enya asem ketwa duru ba bia uja na utumi se koko no ma wo breye pa uja nan moja efrimu eba ayasem kese pa orofo koko no yade boni o wani so biriw nyina da koko ebetun saade no yemo atim na koko wani to wisibisi oposa koko na dura ebetumi atu ase 3 co capsules Coco Master or for over the counter for Ninada Mukotobi Namkoton Namonteso Emphaso Colina Keba Danny Heba Misty Heba Apidank Okwa Ubenya Biato 0546107107 0546107107 Aqua to Semina Express Group ye kusunyadie ye koye adwuma ye Canada US UK Australia Germany France na Italy na or for yen kusunyadie ne koye adwuma environment abusuafo na betumi akọ na wobekọ na swimduem na obi anyu sikani a Express Group na mekanfo na media ma orofo Kumasi ha obehu no ewo ha saa na Accra tema Isle Gontakwade sunyan ne tamale bibiani obehu Express Group ewo 0249 000448 0249 000448 Express Group na mekanfo na media ma orofo so mpache de na duru ho biemu some patcha de no said ye afrase ene emfie mienu a abesina atwamuko Tarawa Media Company ba ye no ya faatu ye ho se ema kunafo ebe momontum akatoma de jaso nkoda bedi de egu mafurusu asere saa ene ebe mankoda mpabo ahye ye penta de mankoda yo na ekom de janka ye so yade enye yade ye ne oyade o ne ma menni ho ya na abre ho pa orofo ye mpe emu anwa tomatoes ene saadi yemfa mankodai rade ebishira wo akwani ansa nyina so na sika formu dia momo number no 0598 559802 0598 559802 ana 0241 272 990 0241 272 990 edi ebeba Tarawa Media ana Blazer Foster odofo yenko saafo imwa ebeboa pa opro bi emu atututu obi no ade bia ohwere firi krupo twedi ampon ba sayi adom ne ho no odofo ewo se Nyankopon ejina saa doye wi a waye ne so na otumi edema Dank Natural Healthcare Complex wo frɛ Dank se men kan kiro se owonuro pa Dank se men kan kiro se said you see sayade no obeka se magic tatarepa na emfidi adanke ho no eche otwe hu nwi na fidi kese bi odu hyemu anu ho ba bi ade no wo de duro beka ho na yade bai na de ko danke aso ya obetu ase no de amawo danke se anwumere ma menka yade bia efiri se nura wo no enya asem keto akora orofo na ye kan namu nsan yade dia dank oye expert ewo ho
Pachi number 2 wani City Life Hybrid School no enna ebo ho pe ahotofie enna medi ho adanse edema wona otu omo yade asesa omo yade no omo enna didi wi ato no se eho eya ahotofie wochena ye ko Pachi number 2 dank aso ye yakwa akotu yade no ase 0244017556 0244017556 ana 0266593330 0266593330 ahotofi eho eye dank ho yenko hoy na nwoma enko nkai emfa emma na enwoma enko enkai emfa ma kama pa eya asemo eya akosemo wiase ye ba yo emma ne mema eya asem kese kadachi enano de o mane ne da bibiri pa won o wane de me nyini boni aye anam se onwa kasa na oye good oye oba pa na nso no ensim bibiri pani se die be pa na esi akiri die esi akiri ne se me kasa ne bufu a okasa bibiri nti okasa bia wa nwale mi a oba bia be fa no bebre wa nwale mi a oba bia fa no bebre odisa na bufu no na okasa oni bufu no okasa na eti owi a obisa na okasa sa won kan bibia nka ho ma ne nye duabo asem Chasing the Sana no way, the before can so one one said was in Tino, and I'm so when you would say. I feel ye, Obama crowd to Tom on your ma, thank our yard. Now, what to turn your man away, and I'm to turn you. Is it Nanka or my men pub wape, and the year to Atoso? On over penny, Nanko my men pub wape, and you to Atoso. Of a penny was sending Papa and Baba Jawa, dear. And I say, oh no, you didn't come on, do not tell them 7 yen and 1 me to an moon. Okay. In Tenua. Na afini wa mu no o ma me fra pressure da be na ba be no ade e na me mpeni pa bebli e na me mpewi e na me mpewi e na me mpewi me ntiase ase pressure ne do so no e se me me bo modern say me say oba no awo atena wo 9 years e na me ma be sia no e na pese me gina mu na me afi no me ka me ye sa de ma no me wale na free ho pressure sa bebli na we na onu anga so kran sa ma for ma wo no wo hu de wo yi. You see, if you are team CCA, me what banner me mini hono. If you are the no, or no about penny vessel or obey no job on the man so. And Grano so ya, no musugumium. And chance you cry on Modi Yane, the Biami Didino. Or Moko yen buffy or coy in a Yamako to a silver drew. The Bianum the agents who names a silver drew if you say away. What in if ye? What Jawa Dianico? I on the Nibufu no quay, that I done a buffy or con or didn't. Or can say. Man wale na enyama na mato no se man fa me ye ne ho ade a me nyi obabi ene ne nwale obabi a me fam dia mebre this one one awesome dey man be ne ho ade okọ ye diboso me sei na wotwe sei early October ni mu ade na gaza chase September ni mu na no no nche ne ho ase se obi jai o ka chem se ono na nte ase a wale ni ntimi nguda ene ono o twintwa so akoto ye so odifu anim yakwaka modifo ne ba mai mo so cheche mu sei awale no enye yi che sei da bia yesinkunwa no apa achew ene o mane ba no bewle mu ase no beku ne ntem enhye so ena wa yesi ena sei enti no sa early October no ena se ono no ye na so be ba ho na me nem so ba ho na me frɛ o maame santi na nke ye wale nso ye ntimi anwale maame ne da ma se awale nyam na hyehye ena o ka te ko no kwansi no afrɛ na ne nyema ni ho na se da ebiem de ne nyema aba e ka na ntare mienu na ne osafo ni wona so tafo no no oba me man dia ba no ka te no ho anu afre na nyema na mtoto ye no ne bibia anim na so anti sika no me amedia ona ne okoto de ba na me media ana so na akoto a na so anti no de se me ntimi fa ma ne sa me sika no aka te no de ekoso na office me hu na me nimpa na me de mani sei na na ehwe na bibi to me bana na nka bu sidim sitie na santi ade na kasa me no bati na me ni no adwenboni o me tim di ade simiti kunsu wo wo wanim ene di asem asi abeka cha na wo woni sei na na ehwe me wo kunsu nya na wa asene su hu on cha na ono ni ho nti obai na me ko na me ma mafie ade akyenye na ye sore na sensu ni ho a edware ti wa kunsu am wa asene adware pen ansa na okọ ne kwayim na beka cha se na me de mani na ehwe na asem to bibi to me ba na mebusa ne kogu ya na kogu ankurima na atamu roba adumara kwa ya ukomma
o se enye ayemanti ye ko yemane agyan Hifo ne sese dware ono oba no dware bi na ne nua o mo ka eche be ma so ofie ho na waase ne so adware bi so o ho nko ade so obi dware bi ya semu Fani passe si ade be pa na si antuba yes ni se yentemate na okọ no e na wo ka se se manfa nyema na mewale na oba bi a mefan bi a mebre na ode ne sabo fom ode ne sabo fom so oba bi a befani bi a wo bebre mebre e na ode ne sabo fom to ode ne sabo fom no na se na da bi asem si a na me maame asiesie enti na osuro se ne kokunti yema ne kompa bo 3 days me ne se as all con ode ne sabo fom so oba bi a befani se oyi ne se free aduane no ana obetena akonya kesi ni ena oye se ono ne penso de on prima me no obi a me free ne masa akonya se no so madam untimi se sam me hyebre o me se msi tiense anam tie se wakofo oba bi a mama asemo ya ba na asem de aba asemo aba asemo aba pa adadi asemo makwa hie oba wofro a me pese no ntu am se wo ko a eno nche se me wale ena me hie oba wofro your friend no say ono de akua me no ofiri santase da ko na ote ye man temo ha ena machia na amne ne etu anamo timisia fa se misia no kura be 2 weeks ma fene ye kwa 3 weeks one nnetie ono wo ni fie se ye teben odidi ano abeda aha ana so be ye dwan ma na okọ okay enti okua da etwa mu ene ne week ena me se ye wo su no e hwa ye fi timise na wo be siesie wo mame wo siesie ho awia nyina ye didi nkomo a enumre no ote akunya kese ma na ga jem se na ya se ne ya sabi na ya se ne ya nam so da be ma de se mo no munya menses wi a e si wi de e kire o se ni danenti e bi anu a ade chen ya na ya se ne ya eti fia da no pa na ma me panyin ni kunu afri mu kwada na o se me kọ ho ana ono wa hye minika white ti wa da se akua ma na so na me ha de o ye ne muja na se na muja e fri fa o yire na wakofa no foforo se na ya se ne ya no e muja eba e fri ni mu ba na se ne muja ne fri he eti mimi ko ba na ofre ne sofo se papa sinsi na esi o na papa ne che ne duro so onkoye na se meme da na ko ne fie no manti bibia bi mu akosi awia meme ye program obreman na ye boban obreman na ofre me se oni mo nkomo ibedru fie no ana o se ne sofo ne fre ne se oni ba me bi wo ho na o se na o se hwane ata na o se ye ba ma na oni ne ti no na iri bia na nka obe wale no na aje sa ko simu sofo bi ho na ibi agwagwa wana amaso na ono no busi ayi no be ma na kan wa ankyirem se won pe tinti wa ankyirem ana o se ene sa ne tie dia ade na eye no atano nim hu bi okay na chese sesia no ya asem o atade ne sa bofom se enwoma no so wanfa anware no a otimi fa anware o ba bia bemi akofo ba foforo edie na ebebe akiri yakone ni togba haban keke enkotwetwe enkomo emra sesia na ayasem togbe haban keke durufia ha na ne ho fa chaachem togbe na sede osi esiesie ne ho no atade nso ne ba na epam okay ene ye betwetwe nkomo ofi ha togbe haban keke ono de o se bra bebo ho ban bambo na bambo no de wi free togbe haban keke asoye ya enye yi omra samwa togbe haban keke ofi ha ofoshu ne papa ofi ya mfa ncha kese free togbe haban keke asoye ma omo muteni omo ehwe ofoshu ne bebia ne togbe be fire fashe afashe munshushaso ye ja fashe di na fashe kura no ekuru bia ne the way a isi hu ya fashe fa fashe bi wa oba sebe o menstrate a otimi kobi afashe bi oba wanyem otimi kobi be ma bi edi sebe ne nsa muja anase wadi bone a afashe etimi kobi na fashe munshushaso kura ene sei be wa afashe bi beba so a ene ye be me hu afashe hu mfaso ene tumi a e wa afashe intenne eno na togbe abakeke ebedi hu komo wadama okay togbe memo akwaba yo apenikasi pa cha mo hu disen kama pa na oswe me hu ye
bia ho ye de kama ho aye fe dodo mu gwa adwuma no so adwuma na na egusu ayeyo no yo Togwe ya silver ya good Togwe ni combination dia on fe ni agro me ho aye fe but oba no na ya na me mpabi na bi na ten o yire nom ten dia nkope bi nka ho ya na pese be ji ni kakra but Togwe ya sa dia na ma ten dia Togwe yo mo den ten dia ye ten dia ana pe ba kwa kan ma na 11 se yakupon bu ana se tu aba no wi a na de ba kwa ka o ye betumi ya ji ni kakra ya na ye mi won isa se oba tambia ye kase oba dos tambia kase oba dos nso no obi okura ba ko pesi no onya bi ya na free o say ya na free sa obi wa ne trinye o ma ho obi wa ne trinye yo me pese mechia tiefoni na eni ahwefo medi efreme togbe ahaban keke azibrigbo sonkalu kagoka omo fama danfo omo ye menua omo ye mi brother mo mechia omo bibia se enche bia ye be dibronya nti kwan be na ye betumi afaso a yakupon obetumi aboaye na ye be kwa koduru ho ewo asomdwe mu no ne ho hia papa isa se afibia no obia tumi bompa ese idia enko yi amame bibia nso enko yi amame nso no yewuro mu a bebi ade no gina no ho ana ya na ejina nti wo basa se we so na se wasetena mo no emuvu a ya na ihadwen papa edu bebi nso na wakasa no hu aduane kurapo a utomedi so nti se ya be mase no anyama etumi koso afa ye hunu na nya de ketua oba de no kurapo ye kakra isa se oba de onya be ma bi na be ma no hwe no ano no zu ya be ma no akomodi a ye ni obi a se obedumi abona mane so nti uye be ma na se anyama bi hawo na se wan sole a obi a ne ho tibechia telefoni na se ye dibronya enche bia ye be ko 2025 afi we aye wo mu anyama bebre aye ready se okay ebetumi aye den aboa ne ho kotu bronya tam nso no wo ya nipa otu fie sebi mframa boa na se ko hu galon bi ofom na se nsuo bi animu a obetumi afa ana se hu roba bi ofom na se hwi nimu dia obetumi eden afa nti wa oti fie a yare bi ene hawo ena osi utua na moabre ana se wadwuma na ese ana se bibi ne hawo na se osi utua ya na moabre a na se uhwe ohu na se de oti no ubetumi akọ liba akọ fa capital for adamfo dia endie wo wakasa ho but me to be amen keke ya dia bibi betumi atumi pa na ebetumi akumi afia wiase ukita trukura po huntumi uko baby na se osan kwa family dia di koma obi se oke ombetumi akunto be amen keke huntumi da ti se nyame ena ebetumi afreme nti ya dia betumi agyae me hu amani pase wa ne pada se be hamidi de bi na makase o radi yakupon die uradi mbuaye uradi bia embua to gba man keke bibi ne ye be ko face to face ye du yame no ho a bonus kura no me wajiri se obedi bonus adi matogba man keke yes ti na chese adi a wo ho no ti tambia no ya na etumi kasa mi menimu se awuya se de adi edu baby e bobe ye sese no mi ba no traffic edoso e wo kwan so nti mi mbekọ sese dia na traffic bia ne ho na saa ni pakro ni na no mo hye nti na chese bibi e wa wiase nti mesretifo ni na se ade ache na de aso nti wudwene ho se bibi
ɔnni awiase a biribi wa awiase akokɔ koraa ɛwɔ yansa akyɛ anepa akokɔ ɛwɔ yansa akyɛ anepa adinti deɛ nti a mesi akokɔ koraa wɔ yansa akyɛ anepa ne sɛ akokɔ ɔwo ni ba kwan biara so no ɔnim sɛ ɔbɛ protect ne ba aloma bi twɛ mu a ɔwɔ kasa bi a ɔbɛka akyerɛ ne ba no na ɔmo ne na ba bɛhyɛ n'ase nti aloma no kɔ wie a ɔsan wɔ kasa bi a ɔbɛka na ne ba ne na bɛsan pie na adɛn nti na yɛ nipa a yɛadwen yɛ adwuma adɛn nti na yɛbɛtumi atena ase na te sɛ biribi bɛto yɛ te sɛ nyama bi bɛha yɛ asan na yɛbɛtumi ato anamo de sɛ biribi bɛto yɛ asan na yɛbɛtumi ato anamo so ɛno kora po na ɛyɛ na ɛyɛ me wanwa ɛna mɛtumi ka sɛ akokɔ kora wɔ nyansa ɛkyɛn anepa ɛno tina mɛka sa nti ɛyɛ bɔne bia okay Togwe afahyɛ sɛdeɛ ne ɔmuna Samuel ka no afiwi amanfo afahyɛ wɔ anim wɔn bɛkorɔ sɛdeɛ ne ɔmuna Samuel ka no nipa bi a na ɛsɛ afahyɛ no kobie sɛ wonyam anaa sɛ ɔba wabu nsa na bibi ɛte saa yes saa afahyɛ na obisae no ɛyɛ me papa ɛna ɔhyehyɛ saa deɛ no ade to hɔ but wan ka sɛ yɛn for so obi asɛ chinchin anepa no yɛ dɛn anepa no bra isan sɛ bi wo papa ofosu na sɛ ko hu maame na wa wale no na sɛ mo wo di ba wiase a wo akasa wo bɛsa transe a wo akasa asan na wo betumi atra wiase wo pɛ akoda ketua akomodi no na sɛ wo nua bangu hyihishi na kyɛ sɛ wo di manua wan kachere no kura sɛ bangu no yɛhia no ankasa de ni sade hyɛm na sɛ yɛhia no ankasa no bibi bɛ kachere sɛ no ma me twa kakra ɔhɔ na wobɛhu sɛ okay awiase deɛ enda fam nti yɛmfɔ so obi a afakyɛ no ɛwɔ hɔ isan sɛ deɛ nti afakyɛ no wɔ hɔ ne sɛ ɛkɔyɛte sɛ obi a ɔw sɛ afibia no yɛwɔ tam ankrɔfo de kɔ maka ana ho bi da afibia no yɛwɔ tam ankrɔfo de kɔ maka ɛna motumi ba nti woya nipa a wotumi before wobɛtumi akɔ maka koraa no wakasa no ɛnyɛ nipa bia na ɛtumi kɔ maka wokɔ maka nso so ba nso a wobɛdane ayɛ sikane wobɛdane na bibia bɛsoso ɛbɛtumi ɛde ayɛ yɛwɔ secret bebree a ɛtumi pie ɛwɔ maka hɔ before ɛbɛtumi afrɛ wo sɛ okay woyɛ alagia na nya se no kitua nti saa pepepe na fache no yɛ den etie nti wo a wo yɛ oba no wo betumi akɔbi wo a wo yɛ bema no so wo betumi akɔbi yɛ ngi sika but sika wo betumi adi faka akɔno ɛnu ɛna wo akasa wo betumi apɛ nti wo pɛsɛ wo betumi akɔ adi sɛ wo bɛdi kan aba bɛhumi ɛwɔ bomfa na yɛ bɛtwerɛ wedin agi formation ni na kyesa Togo afahyɛ we ɛbɛkɔ so obeni ɛyɛ Benin ɛyɛ Ghana ha okay ɛyɛ Benin ɛyɛ Ghana ha nti wo yɛ obi na sɛ before wobɛtumi akɔ a di sɛ wobɛtɔ atadeɛ di a wosafo no to me hyɛ ɛna moto me di bompa yɛ no white one wobɛtɔ mienu wotɔ mienu na sɛ wotumi kɔ a na sɛ wobɛhyɛ baako yɛyɛ bibi ama wo a na baako bɛkɔ hɔ ɛna wobɛgyi baako ade ba fie wobɛyɛ yɛ bruja ubeyeye ubenya sika wadwuma bekoso ubibia bekoso bamboso bɛyɛ adwuma yes eya na fache no koso 20th December na kosi tambe na ebekɔ akɔsi 2025 December aye 20 nti 1 month ti ɔmo bɛkɔ bi nyina bɛdi 1 month obeni there bi o say dependi obia ne ne ho hawo ɛyɛ hyehyɛ ɛna me papa ahyehyɛ ade to hɔ nti wo yɛ obi na sɛ ebia na sɛ wo nua bi na free mu na wo nti ase a ukoduru hɔ a yɛbɛtumi afrɛ no ma wo face to face sɛ deɛ yɛ kasa sɛ deɛ me ne wo kasa yɛbɛtumi afrɛ no ma wo ɛwɔ forest because yɛwɔ asamanfoɔ dwa kɛseɛ a yɛ cemetery kɛseɛ ɛna me papa ɔhyɛte saa deɛ no ɛwɔ hɔ nti sɛ wokɔ a biribi wɔ hɔ ɛna wo bɛgyina so ɛna ubɔ
wo papa dinya wo papa nso kasa no akasa beba face to face na wo ne no bedi nkobo ebia na se ojaja padia bi anase odi godie di agodie bi di tu ho anase asem bi wo ho a watumi anka asana ofri mu dia obeka ni na kyerew ebia na se ye wo maame na bo so no okasa nti se obeye din na enu kasa wi asana wo so betumi akasa ma no enye sade anase oni okasa na se omo kasa no hia enye ma wo so nti eye bibi ena me papa ahihye ade tu ho sei no ekobeye saade no wo ho asana me ankasa member wi ase ekobeye 90 years togwe na chese afahye wedi afache no eye bibi na ehia pa wo a wadwuma ahye wo a bibi ahye no ti se opek sika obedi faka but uduru ho a baby a obeda hotel wa beda no ye wo bibia wo ho ena wo akasa obetumi ada ewo ho bibia kama ni ade ye betumi ahwe kama ni ade uduru ho a ye wo adua no ankasa betumi abie na no akasa amawo yes ye wo adua no ankasa betumi uye bema ye wo adua eye bema ena no ankasa betumi akasa aka bibia amawo uye oba na se uduru ho a ye san wadua eye oba pepepepe se di oba oti pepepepe e betumi aka bibia kyerɛ nti se wo hye wo baabi na se ana utumi ka se okay bibi ni awiase bibi ni awiase ende eye wase but wo pia ukwa bontin a enu na wo beku se enye wo maame nko a na enimu nko nkwan nua ana mo kan say enu ano no yes wo pia wo beku se okay obi nso so nimu nkwan nua ache wo maame nti amega hia ena edi ho amega hoho nti se wo hye wo baabi na se wo adwan kitinkiti bi a wo beka se okay wo dwan ko ana eso so no du market ha wo besa ho adwan bi a eche wo de nti enu nti ena meka se mo enya de ye betumi agyae ye ho ama beifo ena wo betumi akoye e betumi ahye ya dwuma enya de betumi agyae ye ho ama sonson bi a e betumi akokɔ haye hwe asebo amepese metumi aka ne se wo ya nipa na se bibi tuo ewa wo ya hye pa na se wo dwane a ma nkɔ baabi a nipa wo se ewo do so pa wo baabi a wura ho na se ewo ka wo a obi abehu se ewo ena ekɔ ye betumi ahokwan ye be fa so a ye be solve sa problem but a nipa ɔka wo a ya semo ye kwa afahye wo beni ye kwa afahye se de togu abai eka no anipa betumi akrokro e be diwechi akrokro anipa no ankasa bo na e betumi akọ enu bo na e betumi ase opoto ti sana we ase den etie unti se wo bi na se o protect ho yi na se mu ya na se mu tumi a enu na mutumi ka se we be ma no okay ti atiefo ni na se okay wo a wo hweto bi ha man keke wo pese ubeko afache no ubeko bine afache ni na no ubetumi agi personal number no 0244 0244 48 47 0244 48 yakupon bua na se edu 20 of December na bas ewo de wo asafo no tafi bia no eya na metumegi back 100 ena motumi lodu nkrofoko nti se odi kan na se odi wedin ba nsusu a eno de ye ubetumi afu sa baze no bi to be ne street okay ena ye betumi ede aboa we de eye free sika ubedi tuo ho sika ubedi didi eno ko ana ye den ehia ena ye betumi ede aboa ebia na se upe akwanya bia di ebia na se wo pese ebesi wo hini anase wo pese obeto kwan anyama bia de atumi ha obia no bra bomfa ho a ye betumi agi wedi ade ato ho no ba no ye 0244 50 66 20 0244
50 66 20 20 and I say 0244 0244 48 47 Yakupon buana say ye kano say na say omu yese de omu be kwa asori amotumi ye no de a say omu ye ne sa de a ye betumi aboa omu because ankrofo pi wo ho a omu be kwa asori a na omu afa drugstore akwakoto cotton ade hye na so say de be ya okọ ho a ompese ni asofo no kan obeti atade na otofi market no enu ne hia no say na me nkoto di say o say anipa bi wo ho a de uka ni na no otie o nso no on fa na so de tie da opie wa ha na opie wa ha okay ti mesreti for ni na chese ade a ewo ho no yemba ofie se okay bra na yembua o ntino uyansa no wo fomu a ye yibi di ka ho ama wo medasi okay omono yebre na yebe fa ba ko bi so for me nchia former general manager lawyer Akwasi Peter na Akwasi Sapo what is it to be kasa sa odi edwuma ya chipa na menene hia wo court ofoso on de togwe kan pese hu se na no asema na ye kan hei obi obabie wo ante ase da obi ukuno wo ante ase obi wabusua pani bi ana obabie wo na ase ukuno awu wode no ma bi ahye baabi wo kan bibi kirew enura ye nwan ma se mo betra ka se o papa se wode bibi ahye adaka bi emi so pamadaka ya ye twa fa so ni nyina togo pese o kire se wo ba fa hye we bia de wo pese ohun bi obe ofoso bibi wo baabi emo ye hwe sa no ma we ebra togo ka se o kan sem bi wo se akoko edim yansa che nipa o ho sebe unje togo e ka sa no o ho ye hwe de ntia wo ka sa no eduru me bi aya na ntena ho Emma sabi ampa unse sabi akoko sabi akroma nam soro a okaka sabi na ne mani nyina behye na se so atiase obi so sabi eti wiase won se situation ne ba namu no tia ne yete ne manere ade tia tim enye na sem sa na opeso kire nye se sabi mpredua akoko nyimi ya na emom sa na opeso kire edo ehwenti de esra ne se togwese wo beko a we de enye sikase bia bomoden wo de ba nante kwa ya unfa nye hwe na so won se wa brabo nkoyie ufie nipa wuwa na ewuo ihia wo fie obere na agudie bi obi timi kase me nana ni mi di nkomo bi se gold bi nemu wanka ma na nsi o kana na owuye saa no ma ni nyina obetima tu ho na mo wo be nante kwade bomoden fakofaka ne ko beni honum na okwa bigide se bia beboa na okay ya kotogwe ho a ye bomfa kruwa ni free bomfa no afujase akwantempo no so usu si bomfa na bomfa no hospital junction ho si ho a mana togedi tu dwa no ofre a enkoda no ba befo akọ tt enunti yenkọ afahye no ade bi hawo bia no ewo sunsum mu no yekọ afahye no togesi ene face to face obedi edua bekasa o maame e wawu ne bekasa se wonti owu na se a adana beduru beni no obeti owu na so togo abakeke ma no 0244 0244 48 47 47 0244 48 47 we na ye togo abakeke official live ba obi ha ofuso wa yale a onti yale na se ye nananti a ho ase ko na obenya kekere ya kwa yanim ten panipati se pa no edi na esi akiri pa na yentoa so ne yare no nim se kakra bi ade achi ade asan bia no ya na yekese eye wo yiri ya wakofa na ban fofo na osusu se de na aye no me de me se me ye payment me fa ne se ni dan ni bi e ma yare ni bi enti aba se ono ofre ne sofo a sofo no ono ahwem no se ono so nimfom e no no bebusa se hwan ni ata e no o ka chen se oba na be ma no ne ti anko be wale o ma anware no ono na e de yawdie aka asem bi aye bibia fa no enti na na ba sa no waye ne se e se ono no ye se ka o mra de ma mi so straight ba o mo de ye no mi sunsum ne de enti o ma ya fa ho se oba bi oba ma bra bom bia no me hu me ho ano da eti de soforo kan na ugina so se adwoa no ona aye ata no na aye adwoa no sa aye sa ezo mo no tie se enema na ya toto no a
me de koyo ba ho ade ono aka se right time se ma fa ne ma na anya ne ho ade a mintim fa ne oba bia ho ade na ne fa nwoma no ko che no na toto foforo ho beto se me no ma dwan ma nwina anko ho saa ntem tie se de wo ho fofori wo yare pa na wotwepe enso hu na wo ka so yare be busu minsia a ususu se ata no na ye ne sa enipa ba akwa sa be bo ne din atoso nipa no ye hwan ya ono no so ye maame no onso ne nkrofo bia onso wo ni mu gidie ana ofre ne se okay producer yenhwe na yenfra ta no producer wo hefa yenhwe ne yenfra ta no na yenhwe sa ta no ne betwetwe nkomo a efri se asem wi wiase te se na wotwe mienu na wotwe miensa na wode ne nsa bofom se odi obebre pa na ama wo so na oba abawo akwan mu no eno so akwa ya asem foforo pa yeko na yene ata no enko twetwe nkomo emra sisi wo ogina so enko na yene ata no enko twetwe nkomo ma meti afatuam hello Martha impromptu saying Adia Kenny, your friend of Fosuabuaje, Sompa TV, may not train Komo Kakra. Why? Not so much you. Abrantia, your friend, no. Why? Or what, Henny? Oh, dear, no. Not within the next was the other way, but see how I am. Then our dear Namaso. Oh, so minutes now, me am in Now, on it, if you say, Bosume say. As a minute now, 1 year, and I'm so bare 1 month, 1 year month. Martha, Abrantia, no can do our day boy, a tintin TTM say, what don't sab bofom. Now, inside the ball from no casa account say, or bebrepa. Na no more motor toy, say, what they be what dear Moyan fan one no. Senya won or the bay your one dear, ought to me find your baby a one dear. Ne sa yuntino, ababa wa bana quemuno. Bed now what you need, ababa 1 yade. Asofo bi say wona waya baba wano sa Papa asomo wa ni ka no Samia meti hey Samu tumi bi ana samu bibia Sofu na o kan say o mo ko be bi samim na me ya baba ya misami o me kan tire mi na minti Because me knew that or why you call me up for bad say only it's now more bad with them with that. Papa, me know why me to know when you me boy, Miss Million Bonnet. Now, me buy or say on to minutes now. I am me man tea, on to me man hygiene, 20 minutes manage now. My phone tea, on to me my for I did not tell you 20 minutes why I mean go. Come on, 2 years hold the feel. Me can't say that me sabo from Papa me chantro me obi am come out and me. Me sabo from that's not because why you say oh no baby ah sister me that but man can't say say oh why he be bled that asuma me can you say but me sabo from no because why you say oh ba what sister me dear oh you do na bla bo mu that na man can't for why he say oh why he be bled that Papa, asuma me kan ye no. Manka bibia biu. Enti wan kan kire say obebre wo hu. Manka to wan for wan he be bled da. Bi so fele na nim. Se me ka to wan for wan he be bled. Asuma me kan ye so wan ne say, o wan he ni oba bia to me da. Manka to wan for wan he be bled da. Papa. Matai. Uti bonia. Ana for wan obi tino ni panant na ye. Asamba na de ko se di pakolo no. Neti sesia no na kire se osusu se abranti wasisi wakwa bi so enti na bi enomi bi aba no so ana. Me kan tell say wabu mi kwase ana say wasisi na no mi bi aba no so. Aware de papa me tuwe ma wa penye ma wa ma awale na yeye enkura mienu me papa ne ma me na agi wo mu no ma ho mo ma me. Na mi ama come school e bi kaka sa na me nkwa ite apa no ko ma no di dia bre o ma o ko mi mo no di nyina wa ni to ni nyina ma nya be ma ne hwe da mi ka hwe ma funa ko be na nyefe e ya de na wa wo just 1 year any man mi be bo wu dia se
obe ubebele na be mana men nti ono kwabolo ono wo ye me wa de na men aja ye no kwabolo me nya ye wona me be di aye na juma ni sika ye na wo ana wo me ba bo wu bia papa mu sa no ono oba ko 49 ama oba ne nyem ye wo sa akwa ne nya ne bia wa anye ama oba ne sa ga be fa na ma ne ma fi wo nko ye etimu sa ne ye na me de me nim wo hwe Mata na sesi asunsun wiase no wo mu a omo wa ani mienu abodin se enfomso abane nyina so firiw so ma ne dey se ne yire abakofa no na baba wa one ne te no ne yade o yare nyina no omo abodin se o kasa bia o kan ye na ama afete no sa Bible say papa Bible say eduaba eni nyina so no enyina di so wan ni fi se woni matna ye no anya me boni a de na me matna me ko kan ye de e obibi because me de me dey too se me ka be me sabo fom na me ka so wan ni say obed oi so no waso me say no only obed bi ateta me da ba man kan so wan for wan ni beble na papa okay ti o so wo ka je me say wo obed wo wa ko ba mo ba na bubu agude ma asane me ka che say wo ko obed bia obeble bia ana ka bia taso me ka me ni jafu ni ka che so wo beble man kan so obed bia beble Mata yi ni na ka no Mata obed ni bi kwa ni na tamo when nya me obed bi no be nya tsane man ka so man ko ni beble ja Mata papa ka ekira meto me nsa afro na ka waba adwumam ha so ni obi adwuma ni bi kwa me nya we sana we nya ni mo o portam bay na kwa so adwuma ntimi nzaimba o portam bay me po 3:30 to 4 3:30 to 4 ntemo 5 na ka we adwumam ha ni mo kwa na me san diska kwa me de beba mi lorry fe me amema o lorry fe na o de aba eni adi so mo tire because mi sumpa mo mani ma to we ba mi ni mo anti nyame ya adoma mema producer na wadi nkomo na kina waba na asem ya pen po masibere wate Mate na so wan bit na for ba if you say last month ya ma wan ni mi tai yo and November what ma for ba just 2 weeks mo ba ni go with them I don't want to let me no what na ma nya obone da na go for ba just 2 months just last month I go for ba am ba go with them hey obi kan kama anya ni na champion ni da anya ni da aso we fa de e mi wan pra me ti kwa na bro so hey boy Mata eti sesi ano sese de wusi kan wo kasa bi na me poni bia abusa wo ekwa bi so no ekwa no anwa bosume pepepe eti susu se wo ahene champo wa bu kwase a wo bu kwase a baba echina bra sabi ni na 1 year ni na ma anya obane da wo se me manti papa me man ko mienu ma ya mienu ma fon ko ye nsie wu da woni ni ye fasi na enye ne kira Mata Mami wo se me sofunti me sofo di matan nsa wa ye no nwale wo nya me wade Mame ei ni sunya we ho ya woni ama wuja me kwa wo di me snack wo ko so do fa di me snack kem wuja me kwa be fi e snack kem me se san wo fun sign no di me chi e snack kem e ye credit ma mi abla mi posting kura comment ha me kam ne di posting fun ti posting ni na abwa pe me na me ti be bia me di sunya we ho nya me aduma fe me ti me nya nwodin afoli jam na so ye na djuma wo se de ka tell me say mama oba wo ba go with them wo sa be kuma ni ma say afa de sama ba to me so mo producers mo ne Mata ni komo na kina womra ya obi woni mu nye duabo ni duabo duru ba bia nye so be frɛ nsu anto ade snap le kosu abo fom ya obi so etumi ko ban sa de ni zanka ya already nhyɛ ni baby otie no onye obi akɛse ya story mu duru pa na yemele no tia ye minim so ba no ba na yɛtena se ye bedi ngomo ye abrante ni betunu bu so onhwɛ ne life ye odi ngomo no odi ndedededede onu awia no akai na ho no asa ka kyerɛ se gɛndie nkoye nipo afedi odi kohyɛ ni fie nyina mi waso bia odi fie no kura ni asɛm bi abusua bia no asabeta fra kye nkonwa ni ho obi a woni ode ne de ye ise okone nkoye o yuti frase na akɔ ba bi se wo sunsumu odu branka anya yi wo ba nka wo se kɔba na mkokomonim enso kasa nyina sunsumu odu na ne fie na na we na ekotwensem bebreba na ma omuni maduane no ano omuso mo ya ahia mo omuni maduane no apra ase omo ye kere no omo tena ya papa ndi ozu osua de efiri no ahunu ne simpe o ya obi na ababa yi ka ono oba ate kwa manto apam no
ye me ma de yetimi yesa nanso to extent what many oba within 1 month mo wote wo so wo fie de ano odene odi asem na se ano odene se 1 month mpo no wanya obi ba na ade sinipa so obeye aduane ama ne kurum aba ya abai ofiri vie bem de ngwa na oye 1 month mu a yere ko ye no a eno kura asem na aba no na ama na che na otimi ba se obata so ayefi no odimirika ba besi wo no se betafrache kurum aba ya abai nkasem ma ya no se do mu mpa aduma but a 1 month no me yes asum hunu no e mama metena se wa beka wo so enti esu bi so ba wa brandi esu a wo so wosesa na ama nkomo a yedie nyina ye de na oba ye ne kwadu nyina ya baba na bo no ade wa hunu simto ba ko a se betafrache awale nim na e wo ne ho na yetimi aka se okay wono kora ne simto bi eti ababa no ababa ye ka se otimi se chese me no tena ma anya obone da which of course what ya said you are buato yam to what can be beach so otimi so ba no ne sheda ni problem bi asa nanso reni akoba asabe wo ba ne tini sofu agimi a ekoka wo ba me no tu matesa angwaja se ndi o maso me twan da achi me kam testimony na me de befra be no ngoka wo ba me ne tie ko yesa na so no ana na me no na me pe ma de akọ because sabita frache obi enyam ni penjezi wonyimi wo ye de asofu obi agimi na ye de bi nim nyansa nti obi sin 20 na akọ se no nti meje oba no onko na ne menti meja no onko na sa ba ne ma ato wa kipu ato a emwa ya medisi kura ema nyina hunu nyansa sebeta frache wo saa kwan we so se wo bekọ be ma bi asetinam no wona wo be bi apona ne atoto nema wujasa de yankwan no ba ne ye so na ni ndi otimi ne pona ne toto nema na wo se wo de saa de ne be ye onwa de na ogituma unkwanza enye bida wo iska on toto nema fo from ade onkipu o ma me wo de ntuma be cha on fanche ba wo koso saa de na nya oba ne se be ni sunsun e de ne saa tai ya enkofa bibi pa mfa ma ya Eya semu yako computer so dwedem na isia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enyasam ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na nanu me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otwedi mu sa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind bi to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visit so a. Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafuleba roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahomacho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Okay, eya samu. Eya sam kase. Omuna samu. For so be ma we dem run into monitor na we na ta so be fa dia. Yen hwe na dia keka se. De wo mu nyina ne so for so. Say abrantia be boni kro. Atanso akasa. De wo mu nyina sa de eduru me bi a wade ankasa ya na charges wo mebrebe no. Bo nsa abrantia wo kasa so fu bi kan sei. Ma me crash sei ni ade. Drew maybe any pay confused because more na nipa na kasa cho wa wade mu no e dan ya ba ko beto chima e ya na senye na kofa problem bro utie friends atasem ya ofo so be ma bi wo no ma ana nipa bi wo wiase a ye nye ne bone nye obia na de nsa ana ko hwa hwe from man nye obi wa be boni dua be de ho enya na da
obu on so mo dua but the other be no esasa no echiri yaw etimi effective abrante ne kasa ya wo kanya no ata no wo kasa uti ya wo se bonye ne bone no no so enye ne bone ewo kwa be so na o ma de na kasa ka wo hwemu a yese enso no bi de wom asofofo de wom ti de bia ne anyina ena o mo ankasa so no entiase kakra wom na entiase bi wom na esusua o sa ata no ekowie bibi se de abrante de no ope ne ho no sa ata ye ma na ata na nye kwakuye ntwa ata kire so I do maybe okay. Lawson beverage semen kanto so Lawson heba me chabe dwa so Lawson local me chabe dwa so dream bitters so ewu dwa so dream capsules so dwa so dream bitters yankotwa bi yemu bobi na aponto ne abedi tu ni nyina e dream bitters odofo ye pe dream bitters ni bi atoni aton ateso mfa so dia 0242133577 0242133577 dream bitters so sitwa bi ne gina wona so odofo ye kopa bia na ye de adwumu na bia na ye kwa akọkọpẹ no inya club bia ni bia ebetumi aboa evese bia eno ane club chale ye twitwa club bia ni bi aponto ne abedi ntu ni nyina club bia ye twetwe bia ebeboa yi papa orofo oba people tumi num club bia sa na uni fiedu nwotwe club bia ntumi fo asem koso bia eno ane club abrotia ofo so be mameda se oba ta se obeba but kakra ya meka akire minu ya be mani se onhwe na bra boso yi Sania o si kire woni nsem kan yenimo no ade a onim bibia ye yatete ne wo fie enti wo sei no wo hia wo bia wa wo ba na wo ne natena voso be ma de wakofa ne ya ye ka ne ho asem ye no so awo sania ne suni ne ban tie no hia obi a wo ba na wo ne natena because enkura se de ono si pe ne ho no wo nya ne saa wo oba ya wo no wo kitam enkura ho. Enti me ka chene oye mistake won ne ma na oni ataya ya no ojigu ho no na ni kwan se wode ma so odi gya no kwan kola ene on se ne nyina no fa e ma no nko na ni kwan se wojigu ho se wode sa kwayi oba foforo ho ade sese ono na ne na tira na nka wo ne nyina so de ma no akototo na ade na ono na ade a ono na koma wom na ni se ye de be hye na monya oba bi akoma so ade ne se yenye na ayeforo na ono oba ye na ayeforo na se wo gi sa na ni monyam no e de akwa akoma oba foforo so be ma oba ti ase but achia enso ese ayi esna bebuo ede nyina achia enso emu ye enti waba ase no wabefe Nyankopon ya adoma wo china ye gidi sa ata ba beduru ase oduru ase no mu wi ase ne asem ne sitie bia no ye bepe ne pomasi brama ababa awa no so no ne ho atimi ato na ma wanya na ya sofo so be ma me da ase okay pani ko akoma to ye mote na meni asem bia ka je se metwen ata if say ata no owade bi wonimu a ye ne kraya eno na so kasel kakra firi mu na ye ne kasa kakra na akoma betumi ato ne yem tiki akoma to ye bibia be kama wate we need some passing penny pan. Young Kong so 0551 now 31 now 31 0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 Yame ya duma ede atabe ba beduru fi hachna na no so enchire mu bia no otumi ede amai 0551 now 31 now 31 0551 now 3 hello 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 baby afre udi panipa Asantini officer before yenti o no na brought ya kan piano asemi na brought ya kan piano and no man so ba no odi jana fai adi odi sumo no no ama se so ka so odi kwa yo ba for wa dia the problem be da ba de o ba ya ko fa ni problem ni ya ko so da ba ba de o obo ni dia to no man ndi awari na ma so no aso di no man e jana kwa na ke kwa wo mpe ka ka fa ma no en pa si jem na wo mpe ko kwa wa le so na je no man so de kwa yo ba ko kwa wa dia na so na usun di na o da ni ka ko jem ba ni da na kuma to ni yem hello Asante majo so ma me baby afre udi Asante within the day to make a sleep today. Okay. Remember the day so we are this because when the man no did na do me akase. Oni oba ne be bra na to last minute ni. O ma so take it amane se me. Ya don to take it ata ba. Mon kama na kuma nsani ye.
Pastor Medasi. No, okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. Pastor Medasi in the Asamba. The Ivy. Penny Payeti or Bosheba. Yo. You can say about the idea of a similar. I so say, I get to the error. Papa, when Papa now went to me until Banasi University Monument now. So also for another Russell Penny, Kabita or Banwa. Oh, I will call worry or Banano. Oh, Banna say, what a natural after women say, you should like to say, so which is the divinity of Sopono. That can be not on the Mercer, you thought the source of Mercer and the software sea. And the manager, I don't know what you are about Wariano. That may have do different areas, and I am in the plan. I don't think I say, Manti, say a wild man county. You were man, spirit to be every social do. It is young, it to me a wow, the ocean patcho. Now, I want to meet you. Okay, hello. Hello, what's the Bema? Yeah. But a brain, ma, as you are doing for. Young Yabika, young couple in Slamun, Amanka, Amen, cry. Amen. Oh, it's a Moise Mencia. A dear Macassa, Moise in the Putabre there, among Sanina and no Monofo. In fact, my dear, in Kagana, my Kanyasa to my Kayasadu, Vuzi. Mamako Massam. And say, be a car, Papa no want them. Now, many about a town so, and I made a town to me too. Upon it in Carbon, what do you say? Or call or hide dine now by the mono. Not having no yen maybe. And to get to the kind of about the water side, they are also to son. And the young man so, Casa Military for say, Casa, you could more by the use to ma or Barno do Ambrian so. The brand of Casana, not also 2 hour remedy. And say, a town on a drum at Bruno Sogo. And it's a matter of speaking about it. Nemana, yes, some pie, some pano. Young for when you said Nema is small or Barno do Amria so. Yamis of the dream we used to give me. I just want to put him on part of that. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. If I saw me free, I want to come in. Get you. Yo. Yeah, about you know, me working in a comedy, I'm about you know, or friend home. So we know about that. I was going to go my my. But my papa for 4 hours. It is a bit of a house with my problem. Come with you. It is rather than a mogi. Don't tell about 7 million of American. Down for a bar, that one. A bar only. It's a person of Siena, not with me. I should be bar, not with me. After signing and then my also spoke. The group there might be a bar. I am able to allow you to move. And now, bounce to be after I buy Anna, Demons, royal beauty. If he demon, as a trouble or bar on water, which means on the national. A friend about for me. Okay, hello. Hello. My Joe, so my man, so kakra, Anna, or Ben. Mr. Good evening. Mr. Free Kwawu at the TV. Yet you. Mr. Na let for minimum pa. Wanya de. Oposo Bema, and the baby na yedi adio ya yena. Na papa ba ko kase ebetu aba so wa ya dia na ye ge ya. And look at that spirit didn't go no krano. So there no cash require spirit be a tigger and bit me hand take Bema no. Osaya. My Bema no wanya di so papa ba na kuma Antoni yen. Pacho me de manusi. Osaya ta so ka ho ya semu. Hello. 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 My Joe so katachi baby a free. Make a person so. Yet you. Your friend. Oh, you know to the Oh. Hello. My Joe so mammy man so kakra. About your family, Matthew.
Yenti we. Hello. Meti o kapa. If I have somewhere, but the one time, I'm not dying up here. Let's not see the opportunity. Let me die at the I say, I never see a picture. It's a little of them. You want to find someone. You're not want to say another. What's the man this year? Mammy, what's the man this year? Bad day. Only see a picture. And I know how you get to the I don't know many people. Yes, hello. Baby, I'm free. Hello. Baby, I'm free. Do you to make a? Metonka. Yet you. Mr. Okay. Cyprus now, okay, as a fact, I want to slow. We have to study about one more. General, the world is here. So why if you say that one not going to be a man of vision from the 2 minutes? Let's go be our own time. Me shut down, me catch a social down more. And why you read a vision? No, not catch us more because I'm not for a vision for. And pennyphobia among Casasa. We are pennymo and him day also quite so day. Pennymo woofy be and woo them. Yan fa for America Sawan and Enqui. Yan for friend of Crancia, yan for friend of Crancia. Yan for friends here. Mammy tia. Of also Bema wa harmony and I say BB etete one of Fabra Sem Pennipa, a Jumedie for Nayentimi more, your Chakwano Kumasa Swame, a ben in Room Hotel, no, and a Sheffield station, no, any chef and so about more dear friends 0243 585878 0243 585878 and now 0552 095593 0552 095593 ofra ye beje oso ofo be ma ye fa happy birthday so nonko enko enfama ye nua be erade de afe aka ne mfie ho asar Gertrude we everyone ansu ho ose onyankopon koso ensho no onye wadom so ma ne pa emuso ewo wabrabom nyame ema onyi che ya ahode ensom happy birthday to you saso na yankasa ye be ye de happy birthday pa na ema no ene erade ede afe ede aka nimfie eho eye piesie akosua inshira efri wankasa o mame eno papa o Mr and Mrs Boachi Yadom ya wonom ewo goso Hames radio eho ena osinimpon miankasa menua bema ataboache na Boachi Yado dini djuma o se osre nyankopon enhira nyansa ne nimdie broso ena edema wo nyame ma yokodro hom wo abrabomo na wanya enipanso ede aka ho happy birthday to you na yankasa enua ba sister Stella o US abrochime Mr Stella bagana hase no ada science na woni hase no ono ankasa ne ma Denzel Edu Asamoah enafe Edmond Edu Asamoah wonu mienu birthday nyakopon koso enhiramo Asamoah family o ma me se odomo papa paye na osrese erade ema ensupa entongo mabra boso na de modem nsa beka nyina so no ensimu ye na enwie mu ye enso kwatenti ahoden ene apomudi wom na was ready amobna mo homra mfaso sa be ema ewiase enyina mo mi se odom papa paye anti me so me wa hene ire me so modom papa paye Denzel enafe Edmond nyame nhira mo pa. Yes, what they call a House of Faith Ministry, Reverend Nicholas Afodi Nyamia Sema Emu Shamu Fosu Abwa Jimena Pamfu ya Kramu yako long time.